no aha ena ye kan nyina enti no pay hye no so saa fama ye na yentume entoa so enko ye nim ewo ha enom na asem bia beto Ghana ha ye twe ho nsem a ye minority na kopeja asase no ba ne nyina ne se wo adwe ne se ya ade a Kwalebu hospital no se obi anya how ewo ne kidney ho na okoda dialysis so afidi a friend dialysis ama yayi efia fini ni padua mu no wo ma page ebo no mu a ya ma obi ama ne na ye 350 something this wo ma page am de call 700 ekeka ko 800 cedis dakru bia wo be kwa akoda so no na eno na minority for say ye sisie sika bi sa na ye se ye ne mpanifo nyina transe dwene ho na anope Kwalebu panin si yi oda no kasa wose nipa nsia pe na ebo mono no awe wo mo nanso akura se maka menwe ye betumi aye ho biribi ma me koye adwuma we wa ahoma no so mra me ba ye betoa so de afri ha enom na ye kwa ahoma no so bie na ye ne yewura agye ni mboaten otherwise known as Katasco akwa akodi enkomo ewo ho oye communications officer de ma ani DC amanyokro no Katasco, good morning. Yeah, Jomia. Now, no pay one point to say. Oh, Nyankopon, Adaruma. I'm on some more. Yeah, I say, Yenti, BBI Boko. Okay. All right. Hey, Katasco, meaning I say radio and I be or am I a feedback? I crowd down my bet my position who be on Cabede. But I said, no, but the information center is a make a country. Open the eyes of Miss Pidi Apu Kinta Musabe and make him on a floor. What are about Yari? Yantony town every honor Yanko. Electoral Commission say in the last 16 days, you know, or much to register ni Pablo a 600,000 new voters. But to begin with, that voter registration, no. Recently, we had a press conference. I would do no Emma, you know, credit come just to follow up. What people so and I say response to Ben Amonia issues are more raising, you know, ya who be Biama Mwana. You mean, Medas, Papa, the kind of Mamin Chow, Owoahene, one of the experienced journalists of our time. Namimo about to my saying, I do not Nkwa. We had the boy and Nkoranza, my bonnet is and I feel Ghana, Marian is Armenia. Let's up Yankata, Mama Yukuma, NDC, Aman Yuku, Tinya, Haman Yukuma, Tabi, or Majin Kunya, or Muchi, Sompa, and I feel next year, Crown South MP, when you young for Kwajo, Namabo Nabaso. Back to the question. Now we started. They say after a press conference, and they are satisfied with his conduct and other his performance. This is a question now. Maybe that's a Niamokai, Mode 2, Jana, Yahu Bibiama Moana. Oh, yeah, but that's near the can. I'm going to get my table in a chat and say. Issues na ready no a press conference no na general issues na ready the across the nation the can say yaki ni padom every actually ababa chiromudi our registration center. In fact, it was one of the topical issues you ready na Owoahene metumi aka say I don't know the easy anya ho bibia spell ano but as it said yet aside CSs, several society organizations, and I say take tank and go for Binuma or my green door or more usually over the two gunning national. Sir, said yet a car airport and Sana, then Sabakan Cardinal. You go so I have what I can said a medican car and say, under this very administration of the EC law. ID card is still for sale in disguise because the attorney can be so. However, there's no time or Kodua now in America too. No cry woman is one of the issues
issues in so issues pertaining to network system. In fact, about a week ago, you call EC officer, Mene constituency secretary, and a feminine regional communication officer in the person of Mustafa Muhammad. You call Nkoranza South GC office, director and Ankazono Kushia. Now, I can say, the main connection, Nasa Omurishine, MTN. And in fact, it is MTN no more problem. Next time, if possible, blend about 2 or 3 networks. Say, I'm going to say, you issue Vodafone, you issue MTN. The one of our MTN system, no, then we switch on to a different network. For instance, Vodafone. So Vodafone so cool, then we switch on the embassy channel. And never reliable, but yes, so that it's my easy. Some of the and get them almost say, Owoahene Acheampong network issue. It is sometimes area specific. Because the area specific at the embassy channel, you could go on me call baby. Doing on nothing. Now, I'm not going to buy a glue. I was so surprised. Now, what you chronos will be able to grow. That means the one grow no network, no. Hey, papa, it's a different network. So, I want to check the area. Baby, I'm more rely on so much on a certain, another particular network, no. I want to hear the argument then. Echo. These challenges are still there. They are unresolved. However, I believe, sir, machine, no, it has been improved because the I can say machine and even the improvement in the crown and also scattered area by area and them and yet because yesterday they asked at Nkoranza and register they were less than 50. Was it Nkoranza no for some they were less than 50. Was it 42 or so? Look at the whole big constituency. Then the public go up. They already say Nipa 42. Nipa no makana. You say Omonzanko. Now, I need to say the day I hear a press conference, no. Say coincidence. And as was reacting directly to our press conference. What we saw is the Electoral Commission of Ghana, led by Madam J. Mensa, a press conference. Another press release. One of them. That to just say, Obianka na komantene yem. Now, what want to me? And register this year. The next year, is it 6 months period for registration? What does that mean? That means the Electoral Commission too has accepted a lot of lapses. And how many people doing them? And that means what we said, right. In fact, I can boldly tell you, sir. And some already can predict I could have solved a lot of problems. Even though after the hue and cry, you will say workers, especially at the local level, there was an attempt, no more. I didn't compass on so Guama, I don't content them. But a systemic failure, Nipobaku for doing your own shape. A systemic failure, about 80% of the issues that we raised in our press conference are still unresolved. Right. Yeah, that's the study we say actually mudiama na in the last 16 days, ya nanti mu ababedu sabre, nyame eya adoma enche bia ex just to find out the last few days are okay expectation there one here. But some of the expectations no wishes because we will wish say nkanima be speedy up. Amanipa omoye willing there. In such operational way is willing. Sabe nyo bia na owo pe se obetro ne di. Ngoma omai si omai pe se omukiro mudi ne dia nke da kire se. Isi vanu mu ngwa mu even if it will require that the machines no be ababeka one because I was surprised and say these machines are there minia. Because they can say introducing
across the country. You choose one baby with these same machines. I selected here in the centers, no machines in Akano. Yamana, I idling, I redundant, a group. Not if possible, and the last, and is it 29, Nebua? Yeah, 29, about 3 or 4 days. Right. Got these days, you know, almost for the machines in Akano, and may back up Namwa. Because so sometimes I feel for these youngsters. They are cracking to our one year when you opposite or exercising a right or two. Now, you part of the public the tension, frustration, and all those things. Now, yes, I can't that the person should go back. No, China, Wasiamba, of which are only any does what or China crown or bar, who bring your chance and no win your chance. Last 3 days ago, now, about 4 my any branches don't be friend Kremu, one of the hard-working guys. Remember, that was their third recitation. Remember, Prince, sir, Omunya opportunity, and then, and you and don't know we are determined that. Sir, you surrender, no probably atana, and I'm a boy. So our expectations, say, Nippon will, the letter commission should not say, next year. What will happen next year will be any. And then the finance of the children. And right, I was a more mukwan. And I say, you create the access, Yama, Aquanian Betoze, will be also children in Indiana, between actual Budi. So sometimes some of the centers, I don't know, deliberately, a bit of frustration to be. Sometimes some things are legal, but never no, what is and you be the about the pan or good now. I know they are challenging group on Gua. Have you seen? Said the American Obli, Grassy baby, Gilly baby. Not so little challenge from Tiano. Naturally, a catcher, or make share this review committee now. Sometimes, people be an hour to me and the challenge you be with no grounds and coming in to see any medical type immediately. We say, come on, challenging Crawford. Say, oh, challenge you, but not say, you can't say, no, we need grounds for Pia. I'll say, you can't be more here. There are bones that are challenging our different city system. It is not needed. Expectations then could be because of one. I'm going to work because no question we said this time around. Main purpose for this registration, election, and nothing else. Ghana funds so Ubia Humbobi and the Manji Ekiko, Ubi Zikidu Matra, and these days, the German man before Congress to me campaign van. All right, Kadaskuma, Yana was saying no penny come on here, dear. Your line, Yanko Ponchia, no come, that's to be no Adea Akye Abia. Yo, ebisan for any out here, era Ajenim Boateng, do not friend of Katasco, where communications officer, Edema, any DC Amayoko, no, ye call any PP Caneno, and I Yabesan call any DC. Afe Yakwa Bay, dear, naturally say, ye prapra quemu ama ye the sports, abroad of sports, no. And on the kind was Sompa 90.7 FM so ye kona yakwa akofaba ye wie pe ye be sen aba makancho say na show no ye fully packed ye wie sports na ye be ram na ye di ADR hon komo ADR no ye den a ye wie a ye be ba na ye be kan ya asase so ho asem ye be ba be kan ye ne stool land force be trans ne o to asase a de na ese wo hwe anade na ese wo hunu ansa na wadane sika ashe obi nsem se me to asase eno so ye nkomo a ye di na no pa ni nyina mu no ye be ma kwan ma de wadwen kyere aba abepi so na yetumi akọ yenim. Maestro atna se ewo ha anopa. Maestro, good morning. Good morning, legend. Na apomute saying nyame adom bibia de dem right bibia e kama right ye da se bebre anopa. So far de eminim se emframa na ebo na afi kakra te se dia ye harekodo no ya de a ye ben your destination Sompa intercommunity tournament say the ejebo yenya dua eno no information bi wo ho a pesa yete e wo ho ana legend me da say anopa ma yencha o cherish listeners and nano pay
Womodi Omafidi na to Sompa 90.7 FM and now pay our moti Jumadina. No credit. Said the Yadi can boho daro beye bosumini. Sompa inter community galampani for see a jebo, a janya baby dranesa. Yabo modian separate boys no from the men. Men oka say I can't only 2 teams or moko compete for the grand finale, the pan ultimate. Right. Now just said ye share about 20,000 Ghana cedis no. Ye bit media court na yakwe developmental project. And which actually pina etechra and ra ya CEO Dr. Blessed Foster etimi frey ye bitim say no ma bia ye bi hia na nyame ya aduma ebema dwumadi na ekra behwe ye kwasi ada eba ye 1st October ye October bosumi edikan kra nti legend ubisa me a meka se for now de bibia de na kwa bibia de na kwa mu kama yes and our manager so frame Mr. Bojeboma ye koye 1 or 2 bia tim champa arrangements no there was a management here corporate bodies any impo work say word no nyina say the day one ye di teamwork and I start here no sa nyuma gugu na kwa mu bia eboa and then unam krom so utim champa euphoria no e wo krom ye pa we obi e kana dwen and no eboa ma football ye very excited because obia when opinion that be make say you can never disrespect someone's opinion except the official said obe kwase mu and no dey no watchon ho ntem na mo bi opinion there because e bia de wo ya eboa no ono oya emoa no nti unam kroma out we kana dwen ampa ema tournament na eyefe eme hu the beauty of the game ti coming Sunday the legend said the American ha say nyame aduma kwasi da by October bosum ye dikan and also October da dikan legend unni ba bia akọ unni ba bia akọ ani je no nyina e wa children's park enya some attraction no nyina wa children's park yes and 2 teams no more finals no the ma game we no very excited ni say Brady so mutimi je tournament we ya consecutively Omaji ato aso 2 times. Na ya ba be say tournament dia omu demonstrate and omu dominate Nkoranza so. Right. So what you say now this my phone so ariata so say eye den a was a trophy ne kakuma. Sa domination on be break. Yes, but in football no da bia meka you be promise winning bonuses. Meka say one of the games course in the group stages. That's FIMA. Nkoranza North MP ba is it MP or assemblyman organizer obaye MP chairman me da say obaye e be share but say FIMA for no mu just a win no ma qualify omo share one day kran come qualify obe ma promise but still and am say opponent ni ye ni nyoma ye ni ntino omo ntimi a win game no mo different team football there legend meka ye be promise winning bonuses there was a team no here bia obenya nemum uwia you pray for omen of luck. Medase. Bompaye na pela kakra. Timide for me metie idea minim se nyame yadma coming Sunday. Team abetutu nyoma ye na luck besin edi wachi no. Wona wo fa trophy na ko. Ti obi antutu ne nyoma ye. De meka nyina na like. The maestro ma ye na wase bebre na ye na ye homra sima mienu abo apa no pa no nso ehon ebra so se ye de agodie mu nsem sports ID kan e wo Sompa 90.7 ye de ebro. Sompa FM. Sompa Sports. pay na some how do Adea Akye di ebu ofumpa no yem famra na bibia entimi enye kama e wo dwumade so na nim se nyame ya aduma enche kra 2024 ade se ye ram January ya no akabosumi no be mako enan na chese Africa Cup of Nations dwumade etimi akoso e wo bi man so la Cote d'Ivoire na nim se afi bia no se ye be tournament we a ade se na CAF
etimi boa ema trophy no yetimi erikoko piem ewo nations ahodo matimi qualify no na chese the trophy na kwakochere de mete ne se nyame ya atoma wore 26th of November ade se trophy no beba be piem o my konkro Ghana na chese obi man so na se obria from Accra and say Greater Accra and omo de beba wo mo de ba 3 days tour wo mo de bechini na chese nei Ghana for omo so ebo modin omo kɔ na chese omakɔ tournament no ene mpo timamufo omo anum so omo so atimi ahunu trophy no na bibia enso atimi ay kama diamante ene so omo ba trophy no ebetimi akopiem o Jubilee House na chese nei His Excellency na Akufo Addo Dankwa wono so atimi abomodin abonani akɔhoma e trophy so no achi Ghana Football Association ho omo betimi ato afa ho ene other secretarians pi na chese omo atimi the trophies no enso akɔ church na bibia atimi ay kama makato se we no 3 days tour ene chese AFCON trophy no omo de eba e my konkro Ghana na bibia enso atimi ay kama na yenwuram na chese yenko he ene okopiem obi man so Nigeria ade se ne omo Premier League omo bono report am say kan na no pani sampa prize money and Uji League na yetimi enso de ma no omatimi apagya scanum ama otimi sampa sika no ekonkan ye papa previous seasons no na otimi je Nigerian Premier League na sika won satimi kan 100 million naira and na won sa etimi eka na bibia etimi kama diamante na no pay and say ne omatimi abomadi ato scanum e de 150 million naira and na Uji Nigerian Premier League na yetimi edi amount na bibia enso etimi kama na we no yeso convert e de back dollars ma 191 million dollars and na won sa etimi aka e Nigerian Premier League no na bibia enso etimi kama ampa wutim se leagues na bidie sika won papa o compared to Ghana ye die ya wutim se ampa enye nwanwa se ne ya na clubs no enso etia na che so mu twa ajajo se ne sika sem no enso e wo form eno kakra eba e de fa Nigerian Premier League no na nim so kopiem La Liga Santander Ghana ni aprantia ne din Eddie Naki Williams diamante na no pay and say Naki Williams yatimi nominate no La Liga Player of the Month ade say yatimi abo aprantia ne din say ono enso enko no nko contest e sanse yesi mante twa mi no ade say aprantia ne modem o na wo suru ye papa and until so far aprantia ndidi Naki Williams yatimi abo ne din La Liga Player of the Month no ono enso e contest ahwesa basobode no enso betimi akọ ediama no eno kakra etodwa na no pay a yere ho nsem no enso etimi aba na bibia atimi ayekama ewo dwumadie no so yenwuram na yenkodi nkomo ewo bi mai so Egypt na nim so kopiem ewo Egypt Ghana ni aprantia baako aprantia ndidi ya no former player edema Obuasi Ashanti Gold aprantia we report am say kan and say so far enura ene Player of the match abasobode no wono enso etimi GB Brana Ismaili ene club aliti enso Al Ittihad area boy ni abra game ni ba na we ni etimi bon din sampa player of the match abasobode no wono enso entimi enye unim sa apranto be no ka say one naturalize the amount man din edi Togo anei ho ene otimi ebo ne ball edi ma Togolese national team no eno kakre fra apranto no enso camp eba yere ho nsem no enso etimi atodwa na unim say enche ena papa ne din edi James Akwasi Apia Mayele ebeto dwa se panyimpa no watimi join ene Sudanese national team na na watimi akwakopo adwuma report am say kan say panyimpa no sika betimi apiem na chese bosomi bia no waje eri aguni botum no $50,000 and otimi age na odi aguni botum no wadi ni free na bibia enso atimi aye kama enso Germany no achi wono enso betimi asebo as a technical director edi ama ene Sudanese national teams ahodo no enso wo Sudan no kakra etodwa wo panyimpa no enso campaign ho nsem no enso etimi atodwa wo dwumadie no so atimi edi ama ne mapiem na chese yenkodi nkomo the best power Premier League no mu kakra na onim so be piem ya de se Accra so folk wo mu legend papa ndidi Charles Kwaku Acheampong ba ne Taylor Charles Taylor no panyimpa na di nkomo na Charles Taylor si emfanto dwa na no pay was it this season or he has team o ma build any players o ma todi abana was it team bia ni Premier League no more quality every time has of folk this time around was we GDA pa efrey defense any goalkeeping department ebe come forward kan attack no was it has of folk quality ankasa je kan nyina so betimi atoto omo ne omayi was it top notch players and has of folk and so etimi ato o GDA pass this time around this season has of folk betima fa ntima pa and so etimi ediafra eno yenkoma task Kwaku Acheampong ba ne Taylor Taylor no wono enso ere atudwa e wo dwumadie no so na nyame aduma game ba ko betimi ato jata no bofa kwa any house of folk game no report am say can say center referee betimi akoginam na chese wakwa akoto ayirem no doctor panyimpa ye friend Dr. Imoru Osman wono ene akogina center circle na chese wakoto ayirem ediama ene two clubs no eno achi line 1 no Peter Dasa ono enso etimi akọ na chese wakogina line 1 line 2 no Alasan Abdul Rauf wono ene akogina line 2 na wakobo adwuma ena fourth official no Alafia ba ade wono ena ono enso eko na chese ono so eti akogina
no as a fourth official Ediama sa game no ma remfisa sa game no eno enso betimi atodwa e wo Sunyane eho ena nei sa game no e todwa wo Sunyane Coronation Park area ho nsem no enso e todwa enano pay na yenkopiem na KGL when omobo inter regional air under 17 tournament every year bia no jumade we no etimi ekoso na makacho se ne foundation no mutimi bo modern ebo ma sa tournament we ekoso no e KGL foundation wo mo enetimi boa na sa tournament no etimi akoso all the 16 regions ekabom na cheso makobo na bibia etimi aye kamana so far this time around here no eno ebetimi start on the 30th of September e odachna ena tournament no start na yetimi edia bawie on the 8th of October 2023 na tournament na timi apanawe na so far say na parents no AC ATM Greater Accra region under 17 Ebebo Upper East under 17 normal dia bani eno day 1 on the 30th for China and a side game no enso etimi atodwa na bibia etimi aye kama side juma dia bekoso e wo Bantama Astrotef no eso ena juma dia no ekoso day 2 no yebenya Upper East under 17 say omobo Northern under 17 eno game back eno ebetimi atodwa eno enso day 2 day 3 no yebenya Volta under 17 say omobo Eastern under 17 day 4 yebenya Eastern under 17 say obo Northern under 17 day 5 yebenya Greater Accra under 17 so almost elbow Volta under 17 na chese ene we matches how do any parents are ebetimi enso atodwa ojumade no so ede ho nsem no etodwa ene anopai na bibia atimi ayekama on this note ye gina so na atimi dia fisem ni nyina si na chese de aboafo no ho nsem atimi atodwa makatro se okoto sa aboakraman esi dan so a woni antaban no watu akosi ho kwabrane na ama no so ede na akwakosi onti anopai yemfa si da PSC ne bi emfa ma ene Gosway Senior High School Gosway Senior High School mu kremu so Korean taban ene atena se na no pay yeri agudie mu nsem no enso etimi abadama ka to se uye owofo uye batan na chese obanu Senior High School no watwe nsohwe na enya de se ekoye results a open no won santimi nkan ya akwanya na ba eye Gosway Senior High School ena odi ubano eko na chese wakwakoje ntete pa ene maka to se ye teacher fo animdie abo mutimo pe sa so na eye waye examiners ahodo e wo school mu a wo mo boa e ma chese na abofra na ye kire no kwan ofaso ebe answer wasi questions no maka to se ene mo friend bu anye se wonim ade nemom enim kwan ofaso etre eye exams no ena se ye faso answer wasi questions no enu nti na prepare no results ne beba na akwa ebuache bidin aropai fo ani trem e Gosway Senior High School oba no fa ne ko wodesia ne fa ne ko ye beboa na chese watimi anya ntete pa na chese ne washi no watimi atre no once na bibia atimi aye kama ani gisem ni se school we no ye ultra modern hostel facilities e wo ho a woba no eba wo benya ba bi pa dana na sumadwo no na watimi enso asua de na o free school mu ho a wo the flying colors atimi aba na bibia atimi aye kama nti anopai eye Gosway Senior High School and odo ani etre na chese odo banako akopa admission amano say ye form 1 form 2 any form 3 ni nyina na kwanya ni goso awukwa yebeboa na bibia enso atimi ayekama enano pay enuntitu anamo nako ye general business ye bi ewo ho home economics visual art and general science ni nyina no okwa wo betimi abomode na chese admission no yetimi amobi na so akoye courses ne bi now the flying colors atimi akofie na bibia atimi ayekama wo yo ba na wo ba woni pro no wanya blemi sanse ye wo ma no mo hostel facilities so saso na mema no ye mo hostel facilities ahodo eno ati ye wo ICT lab ultramodern one ene wo ba ye boa na chese ICT practicals no wo so watimi aye bi eno ati ye lab e wo honoma enei mo amoye science no ye general air lab e wo honoma mo so betimi akona mo practicals ahodo mo atimi akoye na bibia atimi aye kama no na bunu ni beka se umpe we na opemme mmene wo pe bomode na fu edi chirem e wo Gosway Senior High School na no pay na kwaji admission fama audition no enso emfa flying college empia bontin no enso intimi nko tertiary institutions ni bi na bibia enye kama ano pay for director and as a proprietor e wo 055 55 00276 055 55 00276 saso na betimi afre 0247 847 434 na bibia atimi aye kama ediama Nkoranza ubehu school ye kira kwan e municipal assembly na chope e na school ibutu a ye mantete edema ene adesuafo ahodo a wo mo pepa se ne on betimi abeto mo results ahodo na o mase agentete na bibia atimi aye kwan titu anamo ukwa e Gosway Senior High School na no pay no wori wani etre na bibia enso atimi aye kama na wo ye bema na edura na jo untimi mo adwuma wo mpam na chese da bia wo yire de sotro na eja kwan e ha adwen ene wo gifo na ba obi si mato adura na enso still enya ade se mi hunu hwe ni nyina ne se wonya nya adupa entoye enu nti ena da bia no de kaka ese dwanam e ba ne se ha dwen ye pa anopa iseko giga heba mixture e wodwa so ebo adwuma ye papa tu anamo na kwaji bi na ebebo na nhihye na timi akoye seko giga heba mixture ebo adwuma won saka bia bon sampan nhihye no enso e wo kwan mu ye pa enu nti anopa o ko bema wo die na e premature ejaculation wo de boss wo se me di shema na ba wo de ho abote kra che ni pa bia ko na kwaji seko giga ne bi na bibia entimi enya kama saa so na wo so kwa kudonso no epegya
ne tipe na abɔ ne tinko epagya ne tipe na abɔ ne tinko asa abofra otonko no ɛha dwen ɛwɔ sɛ bɛrima de ɛbɔ no nkono maame ne dware wie de ahwene egu adeɛ so a kwakudon so ne timi gyina so peme na ɛho ntintin na yi sɛ yi si gye wɔya no na bibia etimi ɛyɛ kamanti kɔ kɔgye seko giga ne bi ɛbɛboa na nhyehyɛ na timi akɔyɛ wodie na ego no syphilis na ɛtaataa wo ne nyina no okɔ a ɛyɛ seko giga herbal mixture ɛna wokɔgye bia bɔbɔ na no pɛyi na bibia etimi ayɛ kama ɛnso ɛdi ama wo bɛrima ɛne nsansa bia gu kwakudon so no yana sɛ infections ahodoɔ ama kwakudon so no fɔn wa na ɛfɔn ɛyɛ seko giga herbal mixture ɛna wokɔ akɔgye anom saa so na sexual weakness no wobɔ adwuma no so ntimi mmɔ ne yie ɛha adwen low sperm count bɛrima wodi otimi bɔ adwuma no bɔ extra time nanso still bosome so na maame na ka kyerɛ sɛ bra makɔ afikyire ba ne sɛ ha adwen ɛwɔ sɛ wo so yɛtimi frɛ wo daddi ne bi ampa na akyerɛ sɛ ampa wo dae na wodi yɛ ɛna bibia yɛ kama tuana no na kɔgye seko giga herbal mixture no bi ɛbɛboa no nhyehyɛ no ɛnso atimi akɔyie na bibia atimi ayɛ kama ɔba nsubɔne bi na egu ne nyina no tuana mo ɛde wotimi sesa panty line na bɛyɛ 3 times ɛha adwen wodi abiri bia wakɔ afikyire ne nyina no sɛ ampa wotimi sɛ infections ahodo adokoro sɛ no komoa kɔ na kɔgye seko herbal giga no bi na ɛmoa na bibia ntimi ɛnyɛ kama ɛmfa ɛma wodi wani HM pharmaceutical shop bia mu wo nsa bɛka bi wodi ɔkɔ license ɛba shop bia no wo se mepɛ seko giga yɛbɛboa na wo nsa ɛnso atimi aka bi na nhyehyɛ na atimi akɔyi ɛno akyi wobɛfrɛ mpanyimfo nkyerɛ mu bia wopɛdi afa nupa yi ho no wobɛfrɛ mpanyimfo wo 0244 799 506 0244 799 506 saa so na ofrɛ 0243 822010 0243 822010 na bibia ɛnso atimi ayɛ kama ɛdiama ɛna no pɛyi Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions makacho say ne printing ho nsɛm ne nyina no wo de ɛkɔ akɔdan mo say general printing large format printing ne nyina no yɛdi ho dwuma photocopies awodo scanning autocast lamination posters banners billboards any emposite boards awodo ne nyina no ɛyɛ Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions na na ropai wo de wani ɛtwɛ na yɛtimi aboa na bibia ɛnso atimi ayɛ kama ɛde ama makacho say sorry flyers awodo convention no bronya na ba mobɛyɛ na mobɛyɛ so wɔ sɛ publicity no etimi ɛkɔ akyi kɔ ne nyɛ flyers mfa ma na kyɛ sɛ moto ho na de femfam cars ho na de femfam ɛdan ho nyina no na de femfam ampa ne ɛho sɛ dwumadie sɛ na wodi na bibia atimi ayɛ kama yɛyɛ book banden ɛwɔ yakati logos ahodo business cars ne nyina no yɛdi ho dwuma ID cars plastic ones no ɛyɛ Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions ɛna wode wani ɛtwɛ na no pɛyi na yɛboa na nhyehyɛ no ɛnso atimi akɔyi passport picture no size bɛn na wopɛ sɛ yɛtwɛ de ma wo ne nyina no Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions na wode wani ɛtwɛ na yɛboa na nhyehyɛ no ɛnso atimi ayɛ kama Nkoranza wode wani ɛtwɛ mo old market storeroom number 20 ɛhɔ ɛne butu a yɛbɔ adwuma no akyi wobɛtumi afrɛ ahomatrofoɔ no na ɔne yɛ adin sa wɔ so 0245 46 3216 0245 46 3216 ɛno akyi wobɛtumi afrɛ sa ahomatrofoɔ yi 055 930 1119 055 930 1119 ofrɛ yɛ na ɔne yɛ adin sa wɔ so ɛbɛboa wo na bibia ɛnso atumi ayɛ kama yɛ dɛn ho bɛtaw na yɛwuram na amanfoɔ kuro so nsɛm no latest all updated stories and nano pɛ amanfoɔ aka akyea ne pa no yɛba na yɛtumi aba bɛtenetene no ɛde ama ɛwɔ dwumadie no so yɛba sisi a. Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to rumble! Right, yɛnwuram na latest ahodoɔ ɛfra amanfoɔ kuro so ɛba nano pɛi no yɛmfa ɛnto gya wonim sɛ nsɛm no pii na nano pɛi no yɛbɔ mmɔde abɔ ne bɛdɛ na yɛba bɛsane ma ɛwɔdwumadeɛ nso maka kyerɛ sɛ show no ɛyɛ live wɔ Facebook ɛno nti wokɔ na kyɛ sɛ Sompa 90.7 FM on Facebook woatumi akɔhwɛ dwo show no bi na biribia atumi ɛkama ɛno akyi wodwane show no wɔ YouTube ɛyɛ Sompa TV on YouTube Sompa TV on YouTube wokɔ a wo so bɛtumi anya show no bi ahwɛ na biribia ɛnso atumi ɛkama na anɔpɛ quickly yɛnwuram na kyɛ sɛ nnura matches ahodoɔ atumi tɔ dwa ɛwɔ amanfoɔ kuro so no yɛmfa ho nsɛm no ɛnto dwa na bibia enso entimi enye kama wonim so kopima nra na jo na nya ade sa daje enso wo poso na kopima La Liga Santander ade se matches ahodo etimi etodwa Celta de Vigo to atena ne baako ema Deportivo Alaves enso etimi esi ada braka baako 1-1 draw etimi APM Granada ne Real Betis game no end 1-1 enso honum sa so na club andiri Osasuna etena fie ema Atletico Madrid led by Diego Pablo Simeone El Comandan womo enso etimi ko boa eka ne mienu enya ade se Osasuna etimi esi ada braka yenko PM elsewhere ewa Italian Calcio Serie A na matches ahodo etodwa no yemfa ho nsem emra ade se Frosinone Calcio eto atena ne baako ema Fiorentina womo enso etimi bomode esi ada braka baako ema sa game no end 1-1 eno achi Monza Boboko no eni Bologna etimi ko atipenko 0-0 eno mo enso etimi eboye yunya club and din enso de Genoa womo to atena ne maako enan ema AS Roma led by Jose Félix Santos Mourinho womo si ada braka baako na sa game na Brantian did Edmond Goodmanson wono etimi enya goal a Brantian din enso de Matthew
Retigi wono enso etimi nya goru bo praise ho and Abrante and the Junior Messiahs wono enso etimi nya 4th goal no Abrante and the Brian Christiante and etimi nya consolation edema club and the AS Roma and a later sahodro anu anajo and enso etimi etoja yere ho nsem no eba and matches sahodro betimi ato aso e ade so kopiem elsewhere top 5 European leagues na matches sahodro pina and etoja na no pay and anwumre na bipia enso etimi aye kama e odwumade no so na kopiem e ade se benya FC Barcelona wo mo tena aye kam new no match club and the enso de aye Sevilla from Ramos Sanchez Pizjuan sa game no ebetimi atoja exactly 7 p.m. na sa game no enso etimi abaso and watch benya club and the team enso de TSG Offiam se obo Borussia Dortmund e the German Bundesliga okopiem friendly championnat benya club and the Strasbourg se obo RC Lens sa game no enso betimi atoja we matches awodo on Friday night no and enso betimi abaso ye de ho nsem no tuja na no pay odwumade no so yemram na quickly na tidbit awodo etoja no yemfa ho nsem emra na onim se okopiem club and the Real Madrid just about toja sa Brantia and didi Eduardo Camavinga boy no enso betimi extend the contract ama club and didi Madrid na bibia timi aye kama wonim se so far just say Brantia no was yam fan toja just na ni je Madrid sa so na entourage no enso ni je arrangements a Madrid impeding for agu akwam diamete and se nenkopem tina de na official announcement na pa sa Brantia and didi Eduardo Camavinga Brantia na timi extend the contract ama club and didi enso de Madrid and the latest update a free Madridistas no mo camp e banana pay dwumade no so na elsewhere will come new Catalonia must say funeral announcement DNC winning so kopiem FC Barcelona camp diamete and say ansha ban bibetimi akọ ediamo mama na Champions League on mo bono kra no yetimi abomodin ayoma frim pa na diamete no na winning say say Barca boboko no yes your former vice president panyimpa ne say Barca yentua bribe pa dia akwane ye expert winning bribe tua papa yes na former referees chief ono your friend Jose Maria Enrique yes papa no wakotua bribe be sombo $7 million etime diama papa na mre bi atwam yes sika we no what the FIFA companies ahodo a ene omo sponsor club and the FC Barcelona no wo mo eso no de fa ye ena chese ne former official referee and chief referee e wo La Liga no papa ne didi Jose Maria Enrique ono ena na sika no yetimi etua edema no yes ebi kura etimi fa agency a ye friend EFE wo sa agency no yes ebi timi form so ena sika ni na etimi kwa diamete en se ne ho abasem ama enche kura no basa ebe kwa kopiem e wo Europa no mako yi nsem bia no so mo nsem na ntimi anto aso dia e ade se likely so asotwe betimi akwa ama FC Barcelona and the latest update to Janano pay young cross carpet nyan kopiem elsewhere with Germany now nim so kopiem with Germany a club and did Bayern Munich report am in second and so mo 3 players not just so mo ho aka enya de so mo si akan report am etin na no pensem ranche ne nyina no wo mo nyina opia ho ato no Dayoto Pamecano Kim Min-jae and a Brantia and did Thomas Muller wo mo nyina no yam ranche bia ya just no manya injury kakra Germany and say no mutimi trainer over the weekend wo mo matches ahudu betimi abaso no ya just am ranche mi enso betimi asi akan na bibia enso etimi aye kama and your report am in second every free club and the FC Bayern and so a camp e ban na no pay na yenko piem e club and the Liverpool. The only so kopiem Liverpool mo honest no e Fairway Sports Group no diamete and say nay womatimi aton mo shares ne bi kakra ediama one of the companies investment company United States of America yes sika ne omutimi ton no omo satimi kan sika sombo $100 million and omo sa etimi ekan equivalent to £82 million and omo satimi aka womo de ebabe room club and the Liverpool womo enso company latest update mensa etimi aka join show no Sompa 90.7 FM abehunu Fairway Sports mpanyimfo ampa wutim se mpanyimfo no omo wi sika papa wutim se omo kiki omo abono enya sembo fra na no pai sikana timi aba ne omudi room na chese Anfield no bibia enso timi ayekama na obo modian na join the club and team enso the Tottenham Hotspur reporter Epa na penche na be break ma sa Brantia ne didi Ivan Perisic a Brantia na likely sa Brantia no wo be kwa akoye surgery enura surgery ni timi pa so e ma mpa ni agent panyimpa no enso timi bomade ekota Brantia na chi e ma chese after the surgery no wo join show na was Sompa 90.7 FM on Facebook eni mpo YouTube a wo bo sa mpa okita crutches na chese na ya baneji kama ni agent enso ejina na nim na chese self you know and enso etimi akoso edema Ivan Perisic nemum e likely say 5 to 6 months enya de say Ivan Perisic wono enso betimi asi akan e de Tottenham Hotspur any latest update e free Tottenham mo camp e ban na no pay e wo show no so na ma me fan konko PM club and team enso the Juventus the all ladies of Serie A wo ma Brantia and did Federico Henrique Chiesa de meeting na no pay and say Brantia say ko base Jadon Sancho e ko e book na ketem every Manchester United a Brantia and team e de Federico Henrique Chiesa and a Brantia betimi aba
na waba bebo adwuma ede ama Manchester United eno nti na ekobasa abrante ande di Jadon Sancho okose kukro abrante ande di Henrique Chiesa eba na waba bebo adwuma na bibia enso atimi aye kama e Manchester United eno kakra etoja e United campa yere ahonsam eba na join show na Sompa 90.7 FM na no pay na ko goalkeeper di Eddie Alisson Becker masa abrante no wetwaniti ni new look no team sampa no eden papa eno nti na okopiem abrante ni tini nyina first no na hunu abrante ande di Alisson Becker wutim sampa Jesus nua ketwa eno no esanse ne tinyu na yeku ha sele Haaland no masa abrante na twa sweat kama wutim sampa abrante ande di Alisson Becker ni new look no ano eden papa eno kakra etoja na onim so okopiem Saudi Pro League no ma reporter Urban say after so much quality players over the summer no still womunyan paba womunyo maji so mu jaito enom so mu tie from na ne top notch referees ahodo a womu ene Europe no womakose sabi ediaba eno ena no pay reporter mensa eka and say ne ukopiem a Europa ediaba bonten say we English referee we Spanish referee we German referee na impossible referee now bo modian na ukopiem e Saudi Pro League no ma enya de say Euros 2024 wo betimi akobi eno achi World Cup matches bi ho a ye ma kwan ma unkodi sa so European Cups ahodo enya de so betimi de say Champions League Europa League no enya de say be ma kwan na so wetimi akwa dibi eno latest update pa e wo hono eno nti na referee obekwa kopiem e Saudi Pro League no Europa led by Alexander Shafrin ye Europa president was ye mfam tudwa enya de say Champions League no dibi ebeye eno achi Europa League Conference League wontimi nibi European qualifying matches ahodo eno so wontimi nibi eno achi Euros 2024 no enya de say dibi ebeye eno kakra free Europa wo mo camp ban na no pa ya yere ho nsam no tudwa na onim say Adidas some the sponsor Arsenal man no wo mu jerseys ahodo wo mo she and officially wo mo third kid of the season no enya ba join show na was Sompa 90.7 obo sampa e man ampo jersey na no agin papa jersey no tim say ye red and na chese white no nso height mum and a red no abiabiam na bibia atima kama host no ampa Adidas symbol no enso aguani mu kama join show na was Sompa 90.7 FM na no pa ya wo betimi anya bia hwe na bibia enso atima kama na Brant and Jesse Lingard when himself former player at Manchester United okopiem on Nottingham Forest officially Branton after some debate to ja so Branton etimi join the club and did the Al Ittifaq no official Branton nyako wetimi starting the first training no and enso etimi ko so dan rampa Steve George Gerrard etimi abomadi coach no ekoso Branton enso start ebo adwuma ama bibia enso etimi aye kama na nche na debate to ja so Branton din edi Alejandro Papo Gomez or ya Argentine International World Cup 2022 no a part of the Papa din edi Lionel Scaloni in his squad no beto ja so the club and din edi Sevilla apart ways ama beto ja say ni deal kra to Monza no deal let me break officially and run jo and let me abasa ampa ampanifo atimi atoto nioma ama Branton and Alejandro Papo Gomez wetimi join Monza boboku no nim say Silvio Berlusconi wono na bankroller wanya ne ba bi kwade so still team ne da so girana na so wo matimi afa papa ne din edi Alejandro Papo Gomez a oko na wono enso atimi akwakobo adwuma na yentinsi Chelsea kakra na yenkodi nkomo na no pay na nim say Chelsea boboku no reporter me say kan and say Benjamin Chiwo na no mo game atimi to dwa against Brighton and Hove Albion no Branton timi konya no na the guiding ko wakrata na de babonten and so Branton did Benjamin Chiwo ya de say ne ya de so betimi akwa ko scan after scan no and on behunu na do abenche wo enso betimi atena fie na bibia enso atimi ayekama and your latest update epa na Chelsea one reporter me say kan and say no one of their left back Branton din and the Marco Cucurella ya de say nyame ya adom si January office ahodo eba o betimi abomode ahwem office betimi abano magiatum na Marco Cucurella wo betimi enso agya no kwan and ye kakra de ESPN ko wakrata no enso re babontin na no pay na papa ne didi Paul Mason was ready match Chelsea ye bisa nse chama na Argentina was ready match Chelsea was here akran ye friend Enzo Jeremiah Fernandez no e ma ye remfi say Enzo wo ye World Cup winner and wechi owo Benfica no bo Champions League football na all compete say ne wo Enzo betimi age major trophies ahodo was nya de say Enzo bedi atum da biara da so betimi aba bebo mid table team to say Chelsea ne ye te so was ne Chelsea team no de empa obi beka jo za akwa ye te so team e san say ne emfimfini okra no I just want more battle so betimi aba na so betimi aba be share the bottom the middle of the table and until Enzo Fernandez there say to say ya part there Enzo nya de so be koso atena e wo Chelsea na watimi abo adwuma wodi nani be kire ba bi foforo ene ye kakra papa ndidi Paul Mason Enzo re atudwa e wo Chelsea na papa ndidi Pat Neville was here mfantu just say Chelsea supporters no was here akoda na ye friend Mikhailo Modric no was a fantastic player born winning bo papa nemom Chelsea supporters no munya abotre emfama Mikhailo Modric na Branton enchekra wo betimi afa ntuma pafra na wabo adwuma na chese bibia tima kama edi ama Chelsea na nim se nche na beto just papa ndidi Claudio Makelele
Panyimpan di na adwuma to na after so di adwuma to for the first time Claudio McClellan kasa na McClellan si amfanto dwa o si after 4 years e wo Chelsea no ampa woni Chelsea panyimfo tena ase e na mutual agreement ne timi course so e na mu decide so betimi party ways na bibia timi aye kama ene yankoma papa ndi Claudio McClellan wono enswere ye to dwa so anu ankasa no na ope different challenge ope so ko test different challenge enso oba before fro ene ya kakra panyimpa no enswere ye je na no pay e wo dwumadie no so na ko pem all club and did Flamingo e Brazilian Serie A no ma wo mo 2006 born a brand and did Laurent yes Laurent boy ni bobo brutal diametin se Chelsea ene club and di enso the Manchester United nyina no wo mo di omani atro sa brand no wo mo saka no mo pe na brand we na ankasa no agency o join no e Rock Nation na Jay-Z e da no ene yes ne Jay-Z so no wo fili Chelsea team ni brutal eno nti Chelsea pushi kakra bi pe e adese ne nsa betimi aka brand o mo nsa betimi aka brand and di enso the Laurent o ye Brazilian international wo sina ka de ma Flamingo join show na wo Sompa 90.7 FM obehu brand American asemi send mfoni no enso the screen so a bipia etimi ay come on this note ye gina so ne etimi e de amano ne nsem no etimi asi nano pay first the PS ne bi Emma Grace Girls Medical Supplies Grace Girls Medical Supplies my catch say ne apomudi ho akade ni na no e Grace Girls Medical Supplies and I do any air tray na ya bo na on say etimi aka bi Emma ya no my catch am say pregnancy test case ahodo okwa won sabe etimi aka bi no achi Emma ba wa na ne monya nursing training admission amoko no mo practical items ni nyina no kwa won sa etimi aka bi form 1 for na mo beko ene BC for na mo beko form 1 e wo senior high no mo nko na chese mo amokoye science ani Greek no mo medical appliances no mo nkoje bi e Grace Girls Medical Supplies na bibia entimi enya kama ene Nicola family no papa mama wunya first aid box ni bi si fie ho e beboa abofra ne free school ba no complain dada me yama na watu anamo no wapa drama ne se de be ya enkofo ye ne bi enso entimi emma ene cottonwood no se etimi aka bi no achi surgical mask ahodo won sa betimi aka bi blood pressure monitor no ni nyina no se ka bi e Grace Girls Medical Supplies na etimi aboa na pomdi no etimi agina brane e di ama Nkoranza Dra Road Yene Star International School no ene di animhwe eno achi ubetimi afre na inquiries ahodo empo upe bibi ananchemu bia ubetimi afre na ene wadi nsawoso e wo 020 702 5528 na bibia tima kama nwachi ofre 0245 372 919 0245 372 911 na bibia atimi aye kama ene obeko kwaje one shopping mall 90.7 FM na chese ne wakwaje ni omapa na watimi adi akofie eno nti na rupa kwaje one shopping mall wholesale and retail and ado any air tray say upe tomato paste oils ahodo emo ahodo ni nyina no wonsa etimi akabi ene upe milo upe milk ni nyina no kwaje one shopping mall wholesale and retail and ado any air tray say Pepsodent washing powders ahodo Omana clean soft wonsa etimi akabi ene maya no simo meji sanitary pass ahodo sa so na ne martin no wosimo frani diapers ahodo ni nyina no pa wonsa betumi akabi na bibia timi aye kama soft drinks ahodo ene mponsu a wode ya aponto aye bi na ekoso mu pensu di ase wa hoho ni nyina no okokwaje one shopping mall wholesale and retailer ena no pay wonsa betumi akabi na bibia enso etimi aye kama no pay free panyimpa no e was 0558801754 0558801754 eno achi wo betumi afre 0242 678-186 0242-678-186 na bibia atimi aye kama enso ediamao Nkoranza do ene bechema okasajan ye old police station no ene di animhwe eho ena obehu kwaje one shopping mall wholesale and retail na bibia atimi aye kama na kanisa heba mixture eyadupa ewodwaso eboa ama yapom di na gina brane kanisa heba mixture ko na kope binom na bibia enye kama wo de na waist pains menstrual disorder ba ko aficha na wutwa ajo candidiasis o de pua no wo ko na kwaji kanisa heba mixture na etimi aboa wo de na gonorrhea syphilis any sexual weakness ahodo no nyina no eye kanisa heba mixture ena me kan fa dia ma na no pe eno blood na intimi circulate to na mona kope bi eno ena be boa na chese moja no sabe bia na fi na bam ebe so ne so kama na yi fi ni nyina pie na moja na dia frisane ye kama prostate enlargement ni nyina no kanisa heba mixture enso etutu ase kama pa eno nti kona be ma akwaje bi na prostate no intimi emo na bibia intimi enye kama emfa emma ena no pe e wo honom Nkoranza wo ni echimo pharmaceutical shop bia mu na watimi akwaje bi eno achi wo be frem panyimfo na nchemu bia wo pe no 0247887436 0247887436 saso na betimi afre 020 2990943 na bibia etimi aye come on this note ye gina so yetimi den 7 nyina nyame adom no de adom bidum ya otena no pa ye besia hia na de aka chiri nyina yetimi ediaba legend Owoahene Acheampong eto adwumadie no so e wo social affairs issues ni nyina ediama na no pay feel the magic in the air I love it my ole ale feel the magic in the air I love it my ole ale Yabo Sompa
Acheampong 2023. Bible say, Nyamesom papa ne say, ubi ko wunyanka, eni ewisia mobo. Enuti na Sompa 93.1 Kumase, Sompa 90.7 Nkoranza, Sompa 98.9 Sunyane, Yakabomu, se bronye, yebema enisia, eni ekranfo, edidi, na yenkuwa yetini, adise ubebwayen. Enti se yesika, fatwa humatrufo iso, 0598-559802, mitimu biem, 0598-559802, ediye wasu yetara one media, na November bosomeno, nide edikain, ena ye chro ekranfo nidin. Enti se owo Nkoranza, na oye krenia, kotro udin, ewa Sompa Nkoranza, GCB edani muwa, uwo sunyane soa, kotro udin, ewa Sompa sunyane, night market wa, na Kumasi die, ekranfo nyina babi chro wonmudin, ewa Sompa, yani Nromo Hotel, Methodist die anumshe, eye busumi duba akono, nide edikain, na jumedie no ankasa die, bronya busumi, nide toswa dionu baako, ni beboja trada, na diamonte tomo yeno, ye diama ekranfo yi, na yesika, na ye ntomansoa, ubetimi diaba, muwa muye ebi afie twe mu no, emua dansidie die, muwa munim, Sompa Acheampong 2023, ebusuafo, yamfa ye hunhyem, na proposi prempa obu aduponko mu, ye nyankopon, obeyiye wiye, Sompa Acheampong 2023, ekunafo, eni enyankane nso, womu bedidi. Sompanie enyumunie, sompanie kasiebonie, sompanie osompapanie, sompanie radionie. Yabo yaba, sompa sompa, sompa sompa.
Nyako, anope good morning. Good morning. Pacho say efie ye de. Yes, nti yeda asese wonso ye frɛ wa wote ye nkra wadi so na waba nyame nhira mu nyina. Pacho ye nhya ase na ye nim komo. Ye taate brofo kasa ADR. Eka ya setena ne yade ye nyina ho. Ba nye ye nyina na etoda yesi ete ase. ADR ye brofo kasa mpacho we kyerɛ sɛn. Wa hemedasi ense ebefa kwanya nso achi atiefo nyina na yadamasi se nenso mama okokwan na topic a ehu hia sei na ebeboa oman na ede asetena pa eba mamu masha ase na minim se enka enenko a akwan mreko no ebetimi akọ ye ka se ADR memmoa nko emu ye kasa ADR ye bro focus eni gina homa alternative ena di ni gina homa disputes ena aru gina homa resolution ye kan se ni nyina ye alternative dispute resolution na me pesa me chirim na nso me pesa me de efa bibi kakra ye kasa nipa bra bomu a wo ye dan a se nipa conflict anas ye kasa sembia nipa ni nya adwen entimi mfiri makwa muda ewo ho a ahya ase from tete ebesi nne empo ye hwe ye ntwiro no mu a okan Genesis chapter 4 Cain eni Abel enya asem na ehu hia se omo hyehye okan Genesis chapter 4 verse 8 na Bible say na unyankopon eba Cain ho beka se wunua wen o se nyeme na mehwe ne so na o se bone ababutu opuna no na hwe na di so. That is the moment nyankopon ma nipa akwanya se sa asemba esese ya nkasa yebetimi ayeden ediso eninti right from the Genesis no nyame edebenti conflict is unavoidable. In fact wa nkasa mpo wo ha o pese ode ade bi to ha wo yese ode to ha na adwen foforo aba se fan to ha mame fan to table yeso eno nso so nyina ye achinja ye gigi we munti eya ade a yentimi enyi ye hu mfrim eninti ye wakwanya bebre nso a se sa chinje ni ba ye betimi ahwe na ya solve ana ye di insisi ya ba sa kwanya no ena ewo ya ahodo bebre ewo wiase. In fact you see your ba kwa ye friend power based approach they say mini obi anya sem sa de a me ayesef he me nkopa juju bi nye ana me mfa no nko bosom so ana me mfa asem no hye me nsam na memfa baabi nkobo ni timi nya den enku no ene so ya kwanya obi dwin se problem aba ne yonko bi anase asem bi abone na yire bi ntam asem bi abo oni ne asumasi ntam nti kwanya mefa so a metimi asolve no ye will be wo honso a ye fe the right based judiciary process arbitration or the beko court ye beka se ye nkotwe amanso ena ye will be ni mo ha ye fe interest based process a ye fe no eno na ye ka ho asem no na ADR sha ase eno ye mediation, negotiation and sometimes arbitration. Na eno ena yentete no na ye maame no anase ye papa no mpomra na abrofo no maaye no na omo wa kwan a na omo fa so a omo asiesie nipa no nipa ntem. Sometimes aye kura ba ya ye ni nyina awie no na ye buka awie no kan mu no ye so ye nsiesie nipa ntem. Eno ena aban ahu na wagye atum 2005 aban 2 Supreme Court judges any court of arbitration paying for share ye no moti nipa kuo eno mo kan say ye hwese ye makwan ama nipa akoso adi won ho adi asem akọ court na wakọ akodi asem no a sometimes ye be wie no nipa na wadi bim no kra no nsem na wadi bim ni nyina achi ne bonto no yem because litigation ana amanso twen no emfa ewom say etimi boa solve niema de but emfa ayonkopa emani pare nipa ntam ntimi nyeden ensisi nti yempe kwan efa so a apart from say yedi nsembe court na yaka kotwe ho amanso da bia no kwan foforo ben so na ebetimi asolve ana say afaso na yedi sansam ni nyina na yedi akomatam yaba ena ye ma ho kwan. In fact first one no na ye wo 1993 na ye wo ata na ema ho kwan abu wo ha wo kan asem bia court no ye gine betima ka se o momra chambers
je say asem na ba bi adwini on peso be kan ma mote wori nyina anya den atibi eye kwanya na eye another form of what ADR. But 2005 na mo ma ho kwan say ye ma ho kwan say asem eba court wa asem ni bi ye betimi dia ba ama nipa bi a ya heda kire won na wo betimi aka asem no edi asem no asiye na ebetimi so aboa ye eninti aban gitu ema ye tu eba mu ma ye ma ho kwan say apart from say nyina be shia court na obi akofa lawyer na we aka na asem na we enso de ne mu ayaba na we atwe na we akopen evidence aba no ye nya nipaku bi a ombetimi atena se na asem ba yem fa nko ya amanso na mum ye be ye adwen say interest be de na mo hwehwe aya asase na mepe nya asase na wope sa yen hwe ne obi ye hwehwe na yen hwe se ebetimi anya win-win situation yen pe ba bi a ye betimi agina so meme kura no asase ne kura meji a mfaso bi a ma meso sese ya but say me hia sika me ma betimi awie ye ne ntia mani abiri nyina ne se so kura me ne ba mu ni ntino eboa masa asem no entimi nsan soro yi emma biem na eno nti na ban hu se sa moa no sa ne ma no eboa na ema nipa ntam etimi wie pay enti ene ye fe no ADR alternative dispute resolution just say wa kwan foforo a ye betimi afa so solve ye problem without say be court normal court rooms na ya ka koye amanso enti na saa no mo so ADR no ye be ka se eye court foforo na court ketua bi ana misanya ko bebam but ye ka se ADR enye ye ka se me ka se me yusu court wa be ka se na ya sanya ko yen ya koda dan ADR onye court ADR onye court efri say akwanya wona wo ho aba asem no wan kasa ena wo propose nti wona wo gitum say me masa yanya problem me ne misanya kwanya asem na asem no mahu se maka na sika asem no ma ye solve ni boko but me pese ye koka ne bia sompa omo no mo kra twusu ba bia so asem no mo koka omo ho be ye den ebeto na ADR officer ne dia ne say obetie won ne dia na oye no ye facilitator in fact sometimes kra no ye another form of negotiation omo de omo a wo de okotena ho hwe omo keke na omo kwa omo so na okra adie te se ne okodwa makoto adie na say me kura adie mi de besi ho be boso mi nie na o se ane an se boso mi nie me kura me ho sanka de adie besi ho boso me kura nka meje 1000 na nso so mo me hwe ya me no wo bibinti o de nti obetima aba me obetima boa me sen o de meje 500 ne o de ye mi nti anka me mfa nya o hwe ba me o de me so ma me ma obe 100 Ghana bi na nka fatoto niema omunya ka wie na obi age tum wie a omo atimi kọ ba bi a asem no sha ase ka se ya nka se ya ka ya asem awi nti enye court ketwa you can court ketwa dia na o arbitration is different say na arbitration so ye mostly between obi a wo koye adwuma yi wo sign contract na aka se asemba minimum adwuma wura ntamu a nipa asemasi na enka asem ne mame ene ye fe no arbitration ene no private court but ADR de kwanya nipa mienu ida say negotiation mo ankasa ebeka o asem ana mediation ana mbepe obi a oye nindiefo no watena ho no wabo mo amomo ayeden aka omo asem ye da se ne se dia wasi akire mu enti no na memisa se ensembe na yetime ede koho eno because ye hwe ye man mu a ye won sembe bere a esisie de asa na betim de akọ ADR medase okay answer na me kasano mamemfa kwanya isu enye correction kakra right about the introduction away me SHEP coordinator GES Nkoranza North okay and ADR practitioner for now okay yeah that's bebre and sa correction sania ochechiri mu no me shase afiri ho na me de bewie question we bisa no right say ADR no sania by name no yes ADR alternative dispute resolution right ba say ye chechiri mu a no etumi san gina ho ma amicable
Ekrona to me say Jinahoma African. I say what the dispute resolution I then asoso. Ekrona say Jinahoma hypocrite. Nti say wo hwe no senia otumi edandan no ho kra na a clear picture about ADR process. If you say amicable no ema yehu say ye wia ye objective ba ko ne say e wose asumdwie eba mpanifo say ofiachi eni abofo no eno titru ADR ehwe pa 2 African dispute resolution mechanism it will before senior Victor Echere no abrofo ma na e kwan e fa so di asem na ya kwan ni bebre no ya kwan a ye wi asem na wugitum say yes menuani wafa wonu back manso bi ani akiri nti sa African instinct no e wo ADR right appropriate no so ema yehu say conditions are surround asemono kano e was say a favor ubia eni say intimidation bi ebem sani o kan no kwa himfi a sani o hene bi kan o say intimidated arbitration en camera o yedi tumi ne adwuma but when they say appropriate e was say me no e wa asemono meti ase say say ni na beboa me we nso say ni na beboa no na ye nyina ye meet each other halfway na ubisa say asemben na yetumi ediko edia enyina ye nim say oman mu a yetemu yi ye wo ensem bi wo honom a gisi yegina emra so ensem bi te say awudie it involves investigation answer na betumi abu asem no gisi investigation bi ebem right edia nso involve investigation edia akra ukomu a yehia adansifo ewu mo mienu na mo anya mo asem no so obi beba mu kra na gise nipa akuo mienu na te ase ese asumesi betumi abetena mo TV because it's highly confidential. Enti asembia e wose mra kwan mu investigation ebe mu no edia entumi enka right ena ne medi wie ni se eyade a eye act a eyi ewo ye judiciary enumu enti se eye court connected ayo court connected one ene kire se court na tenase na ohwem no hu se sa asem we betumi aka ne fie a odema ADR odem o catchre parties ni se sa asem we yebetumi aka no e wo ADR kwan so nti samote ase a me kire mo Victor na mo akono ho na waka asem no enti ni amra makwan no ye mra no nso enim se yentumi enrefe emma ADR nso 2 ebetumi aye profit 1 profit 1 nso se asam no eba enam se omode yen afa training mu ntino yenim case a eni se ye den yesum ende edoso kakra but yentumi nka ni nyina sese baba akono maka se bia eya wudisem right ya eya mujahwegu asem nti yentumi ensum sana etie mame fa kakra enka source na yenka ensem a ADR etimi eka ho asem no ba ko eya abusuasem te se one oyire ewo cases ma hu se sompa mobo sompa nkomo abusuasem a eye domestic dispute Adea family and domestic dispute eno no asem na hyase ne na wie nyina ADR betimi adi ho dwuma ana se mo betimi aka asem no wokoto a na mafe mo nyina magia tum se de aware no muntimi nware biem na sa de a property sharing no se be ya mo be charge apade including ma no eno mutimi refer ono ema ADR se be ya enkura no se court process no public ba bia obi akwa okokosi ni ntoma fin ewo ho right nti nsem wo ha ye makwan ma ye nka no wo court
sene be ya ebetimi aboa ma nkura no be wie no sene okan no na oni nipa no ntamu nyina ye den eye nti fie nsem domestic issues ena custody issues asase sem the sene nemu kan asem bi e fa asase ho divorce property settlement ena fee distribution say wo cha ade ye wia ana relationship cases marriage parents commercial cases labor disputes they say abaya shemra say asem biara efa adwumayini ni na adwumayini ho no ye mfa nko court ye de call ADR first and intina labor commission one of the first ADR we are mo ade amount and no na say odi kan ko ho na ukoka anything about what labor inti eno ewo ho ana no landlord ana tenant dispute eno so ye ADR asem ene ne ye ka ana land and boundary dispute okay Ghana ne Cote d'Ivoire issue ba ye no yamfa nko court ye de co arbitration so part of ADR inti eno so kwan a cases a yentimi nye ho constitutional issues asema ye constitution ho asem ana se asema ye public interest they say asembia ba asem they say ye kan say election ya ye public interest issue and inti untimi mfama human right cases ana se case bia efa murder se na o kan ho asem no yentimi nka criminal offenses yentimi enka ho asem ye se efa akora ho a eno ye koka sene be ya yenka na ogwamu ntino ye koka na afi ye ho kwan afa so a nti se akwada bi ye repu akwada bi a eno no esese kokota na esese ba ADR ya kokotwa judge no so enim about ADR obenma ya ka case ya ye obetimi aka case ni bebre a onim se affect akora no live ne brought out na obema ya ka ni nyina court nti me ka say case ebetimi the part aba ADR and ebetimi the full aba ADR nti ebia yebetimi akora no say ebi oni panyin de ebetimi aboni nkuro nyina akora no doesn't have to be there ebetimi aboni nkuro nyina ye bibia nyina wi na say eduru mmere bi yes ye kana akora ne bamu a yetimi refer that case to ADR ana say a criminal case a involve akraketo ameka akora ono na akora na aye but what you say sa akran na ya akran na wadi boni no sa case no minor inti sa akran na ye de no ye kan wo ADR ye kan outside our normal court litigation eno ho asem ne ye kan but a criminal case obi adi ati akran de a ye kan wo court I just a part B and mum ye kan wo ADR and I refer my ADR officer right enti why ne be kan say asem we ye sie no ye mfa nko ADR for any medase ADR ewo ho se alternative na se ne ubisa no eno na medi kan sha se ye wo court connected ADR eno ye se practitioner no ya attach you to court enti sa asem no ba na court no ehwem no hu se we ye ADR case na wa refer amount and your friends say court connected. And non san nanchen no ni awonya asem no ankasa no betumi out say asem we pese ye kan and na mpempi ye see pese ye kwaka no fi and non so ewo ho nti ni owo na asem na ankasa no so etumi eka say sa asem we die ye mfa nko fi anase ye mfa nko ADR na ye nkoka ho asem nia esan ewo ho ne se asem bi won so esi a me ene wo no ya chenchena se asem we die gisi etwe na yebua but judge no betumi atue mi enofo se sa asem we ene titiri ni ama edia na abakra den se wo hwese ne cases a pile wo court a wasam ketwe bi betumi akokot e betumi edi so many years because first come first serve okwa ye nka nkyere wo se woto sei ye be ka kyere wo se ochena ye be frɛ wo case no ye frɛ ya ye su ye tu ahyeda saa ne ye de ye nka nkyere wo se number woto su nti no nti mpempi no judge na nka san betumi aka se anuanom asɛm a modi aba mi hu ne se ye betumi afa saa kwan we so na animu ya edi asumudwe aba ne ame mede ka ho ne se edia emua asem na mo ye den edia eko for agreement say
na me pɛ no won so sei na opɛ no then we meet each other halfway yen ko bua sɛ asɛm na ye di no wo na wo de enye den enye nti yen no ye ka ne sɛ agreement nti wo wie agreement na afi watwro agreement a mo ye no na de akoma court sɛ bia asɛm no ye hia ye no sei na yete ye ho ase sɛ ye bɛyɛ na edi asumdwe aba na afi court no ahwɛ administer sa agreement no sɛ bia wo na wose wotua sika bi ma me wate ase sɛ wobetua sika bi ama me na court ahwɛ sɛ sika no wo de bɛyɛ den wobetua edi ama me and not just and no ye near court or connect. Yes. Na ekoba say bia efie na asi anko court na ya ye ba ya informa sem nie monka bi mam na mo nso musiesie ye no mu wi a say enforcement bi wo ma mo ye ne den. Yes. And also anam say a agreement na a judiciary recognized institution into no ni ebeye wo hu bia eyemra kwan so nyese ye ku two laws say bia law hwan dabi ye kɔ no African way se na yamsika ye no but eno so say ye kɔ agreement na ye nyina de ye twa obi abesan say bia date da ho ni e wasa wo ye ni date si e wasa wo ye den wo ye se ba se e hono mu anwia na me na bia e kotia me na wani so wo bɔhye so a ye ni appeal ewo Adea. Okay. But before fro na wasa wo de asem no kɔ na wo open fresh case enti wo ye Adea practitioner ye mfrɛ as witness in court sana eti but mama fa bi nka ho right. Adeɛ ba ko no sɛ me ne obi betimi se ya me wo ha yi so ka se ye wo user request and a court connected. Me metimi ne me yere aka se yeja aware. Aware no ye nyina ebetimi agina atena se ya nkasa mpo ya ebetimi negotiate se ya dia to ye jai aware. Ye wi a ye agreement no ye friend settlement agreement. Yetimi etro egu paper so. Na me sign na wo so sign na ya pay witness ba konso amana ye den assign. Uwi a obetimi de sa agreement no akọ eye court na de akakoma registrar na registrar de sa agreement na ye den ato ho amamu in case ba kon an fa nya adwuma court no be make sure say the agreement na maye no nipa ko na onye no so obe make sure say obe enforce that agreement even including cases ya yedini wo ahemfie se yedini no kremu na enye se ye force wo na wo pene so nti say wo sign consent of the two parties is very important. This omunyina gitum na no yekoye Adea way back ye ni ahemfo eni mpemfo ne koye. And so you can omonso betimi atro na ye nyina ya sign na obi agi atum na odi akoma court. Eno nye court connected nye court na refer Adea. Ade ba kon say court ntimi hya wo say ko Adea. Court etimi suggest say anka ba bi amadui ko make say case bi ba Ghana okan Ghana law we are 137 ye feno okwa wo read Ghana law report do versus treme sa case no edi 26 years e wo court case ba ko edi 26 years e wo court but sa the same case no e call Adea no sorted very easy obi an fan ko den appeal mama ma o statistics be since from 2007 up to and now me no can say Adea cases up to 2022 Adea cases aba nyina 72,716 cases 72,716 cases out of that 72,000 32,569 ya solve our case no amana ye successful ade ba kon so ewo Adea no say make say case no ye successful e kire yen say case no yen sign nya appeal bi because Adea case ye nya appeal but say normal litigation okono we ni a enkire say wa we ni kura nipa kono wo another avenue say obetun di asem na court the higher court and in the cases no they don't get settled asem no ayaka no yenim say yina ayaka wi nso so yen sign enye den emfa enko but Adea there e bringi
finality to every asema ye kan nyina every ho. Right. Until Osha death statistics Saudi Arabia 72,716 cases. And emu 32,659 and much me solving successfully. Where the national figure? National figure, that's 45%. Yeah, 45%. All right, but then ye buy ye Nkoranza ye bono hanum and then more jurisdiction. My main can say yeah. Situation at the same statistics. Not saying. In fact, most of the time, apart from saying me ideal consultant, me sign yourself. In most of the cases, you dream say counseling the same as ideal and your counseling. Right. In fact, counseling no nipa na all counsel no edi ono ne expertise ena edi counsel. In fact, sometimes kra no ono ankasa enforce ne ho niema edi mounti. As of no do baby obe quote quotations, obe quote niema, obe wie no na ono ankasa convince. But ideal you have to convince yourself. And most of the marital cases, in fact, my new opportunity, me back wo krom ha, Madam Agata, or one of the ideal consultant. I check, a lot of people are meeting me about Mudi. Most of the marriage cases are involving involving divorce, jai, settle cases. No, most of them, in fact, Nkoranza magistrate court to her. Most of the cases are efa ena ebuano eno nso ye bom modern settle no kukwam ideal ye ka ho asemi. In fact, most of the times na every Wednesday omuhia ewo we ha magistrate court ha nti Nkoranza ha. In fact, ye magistrate no bom ho modern. Most of the cases bia enye criminal ono ankasa by advice say me susu say asem we ebeche I can remember one of the case obi ne koto car ewo obi ho okoto car no ko fie duru ye na papa imu a wakọ retirement oduru fie ape na nipa na ne maka say na car we akoto ye de na obeda aka e car we kra ye electronic we your papa na den omoka ye na papa no so convince ye no sande ko mani papa no okoto car no okọ say me ko ye me mase me mpene omo sere me enti me masan dia ba ena nipa na say o mpacho wo dia ba dia wo dia faka ni si wo so omoto a na me do sika ma asa na sa no anko na beto kai no se an no na beto e ba se ka na nya me ka biem e yo ka papa na si da bi o de akokot o de kokot na magistrate ne ka che se asem we die nka mesrew yemfa edia oko edia na edia no opene so no mko edia e na edia ne nipa ko na o to ka ho no e ka kan se ampa yesrew ontimi mwa papa yi se ka ni si wo no na papa na se ka ni si wo se nya me ka biem e papa yi ka in fact me kura mpo ese senka ba bia ka ni si no o de be si me garage no ese senka me charge no because say ka na nya me ka biem ti ono abagi space na nso ni nyina achi me se o mani si wo kope se ye beto ye to a na matue de sika mo no se o mpene ni ese obetimi aye den no o kan no ko ni metimi aye na se o mami 6 months me to na we am papa na si debi no Sunday asane ko court o de ko court no asem no edi 6 years yanka asem nwe ba se unim se nka opene so ma ye kan edi yanka 6 months an nsa kan sika 6 years time ne nsa ka sika no kra sa time no sika na devalue wase ya wasting the time we sika ono so be se na pe lawyer apen nkrofo go through all these issues and intina ma edi a yes strong in fact o say eye kwanya ye kan asem a eboampo because me no kan we a che ye ho the che say kra no me no asan be ya yonko but say normal litigation ye kan asem we na ye di fo no ye bua we a nipa ko no na be ya atamfo forever woni ne nka uhunu kra wo nchia no but edi a obe wie no na nipa no nipa ntama ye den aye kama nti say won we see time say won we see resources say ma ntokwan sisi ebusua bi mom amanso nti obi kura makwan mo obi nware fie bim ba se omo kan asem no wo fie mo nyina ato mo ho ase a anka omo abaye abusuafo bim eni nti hadie in fact one of the ways I met me abo so for mpanyfo ene ye magistrate mo ha ne se case biara eye case yes wo kasa wo mpere because magistrate ni me mfo so right e se wo ma ho kwan na afi mumie no mo pene so a yet media ye adwuma apart from this example a wo de ama no ma yensan hwe bio o hwa typically ye from ha no type of cases ben
ena mostly no eko ADR ana eba monim. In fact, Nkoranza in cases kese pa ADR, most of them about marriage, aware. In fact, the whole bono hafo, bono ahafo, normal one, Nkoranza etoso third, omo muja aware pa. The former Bono hafo na okaboma. They say the bono is in kwade ba wan hwe a Nkoranza betimi akwa animu pa, betimi di first amuna yi. And this is something as I say yina ye pe akwanya bi ni ye fa so ye nyana masofo a ye ka ho I say last time ye ni asofo shia Mr. Misanye local council secretary ye shia omo discuss about kwanya ye fa so a most of these marriages and so ye ware no ason them na adenti na ye be wiere na asiako say ye ngunu mka minima aware bi wo ha ye ware ye ani 4 months e wo krom ha ye ware no ya worry any 4 months or signed by say what about ADR say nyai I'm filed the court and I refer to ADR and omo ejaya worry no from engagement and what is accounting for it. In fact our real issue there is, for example, a lot of people ejaya worry abra omo the meaning mamema one example ma sorry but be I would hear me but that is another issue. Maso baba ko ware o ware wie no anche no si oja ware ne nti oja ware ne se na busua ne o se ne nasi mu no nasi da bia wodi ntrogu no so e na ye betena ase kan asem no ye kan ase ne wie ye frɛ ne kunu na watu kwan ye frɛ no se ono de ne maame kan bia opene so na ne yire no ye sese ne mesema sa katobo ase na bra na ye uba bedru a ube hu situation ne yaka ye kaka and also omonfa nsanko ye kan ya sofo de ne mitimi aka na se ye wo pese wo ye no so ye no mo ye no mo de nsako e no mo ja aware ni 2 months e na be man bedru ye no obe di ha 6 months o ko no oba na nyim ye fre ni bisa no no na oni oba na nyim in fact omo ja aware wi ye no ma wo mi no and so the reason one is that sometimes most of the marital issue family influence. That's why ADR no interest based. They are in tipa na warrior. Na they be tipa na person they say they are warrior no enye hobby manas any hobby. Enye ne abusuafo ka enye ne maame ka ana enye ne papa ka. The interest be. So a lot of marriages here because na manyini me pesa me koso the reason why I hear the worry no enye tangible. And it so ja worry na onim ne ntia oja worry. In fact, everywhere bia obi cry willing say obegunu hu fin wo abonten. Me ho anon kra ka ho. And onim say whatever I ba affecting na affecting kra no a omo aware no. Because onim the reason why or worry. And unfortunately address this kind of issues counseling session. They be make us counseling no just akwanya kakra bi. But so be per se o worry no worry ya. Say the day I would Sunday no preaching ekoso bia no. Say o fasa no nyina part of the counseling. 3 months no because that time no what be nyina ya worry obi kura hu ade no ka kire wa wo be ka kire nza nya no tie. But that is the problem. Yin ye na high. In fact, influence da ye be kan ware asem de no more success stories be then some of these things these issues no ba mutumi handle be said ya wabobo case wo ana wo ka say Nkoranza figures relative to our there no scary no me say munya success so efiri mutumi wo success stories and so ana wonderful. In fact, Mr. Yakubu Bamba, me pa per se, ideal success, sorry, better. In fact, far better. Because Nienti and Nkoranza say will be a fast can you kuni because of say our opportunity I'll be timiako. And you'll be on a wuska betri amanso. What I say, but ideal no akwenya nipana or no onya sika nkwatwi manso no betimi akoni pa or trust no bunu na wakana ase mama. Inti ADR no mo success ne say eboama nipa no a wo kana say nakoma to ne yam na nakoma to ne yam so a
on fa de bia ntachire on fa de bia ntachire nti so hu se obi ni obi waka we ni we asem na achena hu se oni ni pakro nam omahia yi ase asabom omo enam abonten na ebia omo nyina e de omo be kostu a uhu a wakoma toyem efiri say fa bibia ntu nipa na de entem. That is the most important any ADR consultant and ADR officer, because a boa ma hu say de o boa e kan nipa entem ebom, because sometimes omo mo court no lawyer na e kan asemu bi o ha lawyer na kra be kan asem bi o ha wo kra no wo nte ase courtroom bi o ha kotena ho am ye kan brofo nso on table brofo no wi a wi say o te den o lawyer be chire mo lawyer so nchire mo say ni nipa na kan eni nti ehun hia say ye go for in fact ADR every day, no matter how it any day far better than any other. Yeah, me de kakra e ka ho say abibifo ana say Africans no in our practice no near our practice no ne ehu ne say okọ case bi ho a hu say case no at the end of the day na akoye say just me pa chew ba ku ka say ne asibia me pa chew fa cheme a asem na wi e ho na hu say ba ku no odo bi pa e woni mu cause Africans asuban no ye wo pa say menuani nse say hwa me amete say ba bia me free no menya be hia me kurom ni wo ha Nkoranza fo entumi hu say me ninu mfiri abusua ba ko sa na Africans yete nti sa asem ni esi a sa instinct no eweye mu nti the moment a wo hwe success stories a the moment a bia ba kokora be bie na no aka say me pache wo no na che sa asem no eno anu ba sa wo kokota entisa you don't engage the other nse judge no net ho o tie na ode na asem ayeden ato ho ba but edia na de mumienu no monya kwan e kasa mo ho tibia through that no na ba ko ka say me pa chew fa che me kora na bo mu say ba ku na sini trase na asem no etu etwa nti most cases no kora no yenko awie ye no na adane anigie pa yo mpacho mu office mu dedicated office and aspect located office bia obi yetiefo behunu na yedi nkomo obi wo kra na wonte da enane de yedi kan a wote na se bibi hana obetima nante na waba ho. Okay, my mini camera. One important thing is oko Nkoranza magistrate court to hire oko na so pe ADR officer more officers be brave wo mase. Aside that no ya nkasa senior mini we ubetimi I invite him personally. In fact court work na mom enkyere wo say asemesi na asemesi ye the alternatives no no we yi ne ugini di na obetimi aboa ma na sort issue. Inti ya private ADR officers ya nkasa ye de and a court so court connected ayenku form ye affiliated to the court and a court no refer these cases den amount nti ukọ ho a ewo ho. In fact anytime bia any day bia obekọ magistrate court wa okasa ADR office no on be refer we onipa or original we manager or ye onipa or ye in charge, and so that is we wo ma'am. Right. Enti say bia momo says obi hwehwe mo a yeah momo de monye connected to court na mom mo practice you practice privately. Yes. Enti no obi de asem no ba mo betimi asom na mo asiesie mostly no sa na mo ko kan asem no wo hen baby mo betena kan asem no mo ko ye no yeah and say you can say choice of a place no so mostly a client no any decide obi wo ha ba bi kura ho kan asem no a intimidate no ba bi wo ha o ko kan asem wo ha intimidate no ompe for example me ya software na me de market na ma Sunday but when him say ADR no so privacy most important nti mostly your client e benya na be temi ba bi e de o mbeko ba bia mo pese mo kan because enye say nipa no o wa hu se nipa we o de ne ko ha ya emwa no enko bi am fan say mame fa we nya mfa nto ho kristo ni na ebia muslimini
manya case me yourself intimi me dinama kotna Sunday mu na afi na me ko yi quotation those things on na be ti omo me no be dia tum say ye pese o kan ye kan ase ne wo ha ba o court nso a omo wo ba bi wo ha omo nso so etimi ye si ho a omo ka no bi wo ha omo timi di magistrate office and as e bia registrar office e ho no mu dedicated for the court process but on nyina echi so omo koduru ho na party sneaker say ye mpe ho a say wo ADA officer no wo de ne ko ba bi omo ye den omo pe. That is the most important. Obi de na samo ba obetu eska. Sikasem say a court connected enye wo ye no na be decide. In fact, omo fee omo eje. I mean to me fan to jaw haidi by individual. But say privately, ye kan ya simi ya. And also so between only ADA officer. Because maybe I involve assassin, involve sikasem, mu nyina mu wi a. Nti terms no nyina ba wa bra mo aba nti ye wo bibia fa ne case we settlement mo ba ye tena so settle ehu kan we ni nyina ansa na ma hye dwuma di na se nti sikasem ebebam se ne ye be ya fa most of them kra no pro bono in fact most of our cases case bia ye free nti free but bia say ya asase se na mo asane mano bia ye say be surveyor mo no professional surveyor obeka ko surveyor asase no ehu se ne mate a sika nti ni nyina no mo amo twe manso no ana mo amo go through no na mo share ana mo che da say ba bia ye dre ye na mo ase bebre na ye ma afrefo kwan kakra se obi na ne di kan obi ate ADR ho asem na ebia to na koma so wonte ase nwie ye ope further explanation a yetume ede akọ ewo ho enomo ama bibia aye kama ede ama nti abusuafo ba bia yedre no 0598994994 0598994994 mpanimfo ya ye no wona di nkomo na Yewura Joseph Nyakon oye SHEP coordinator ewo Nkoranza North Ghana Education Service and oye ADR practitioner anope ye no na di nkomo sanso na Pastor Victor Owusu ye ADR consultant na ne ye kasafa ADR no eho o ma kyerɛkyerɛ ye mu se ADR no ye asɛm di a ema asomdwene eba nipa afanu mi ntam na enye se bia eye court amanso na ye kɔtwe ho komo na ya bedie wo mabu akonta na kyerɛ sɛ nsɛm pii ɛwɔ hɔ a wobetimi de aba agye a ɛwɔ amamuo mu sɛ yɛkɔ ana gye sɛ bia prosifo kɔ yɛn hwehwɛmu ne saa nneɛma no ɛno na yɛmfa ma hɔ ɛno deɛ sɛ bia wade abusua mu ɛdan sɛm no fie wura wo ne wadwuma wura wo ne obia ɔyɛ ɔbɛn wo ne bɛma asomdwe aba no saa nsɛm no nyinaa de wobetimi de aba na ɔmbɛhwɛ aka ama asomdwe aba eno nye court asem na akoye konabra nti asan bi okra wo de ba tew ye tie afiri ho na asomdwe aba 0598994994 0598994994 na wabisa asema empanifo ebeyi wano ewo ha enom Adea Akye Abia dwumadie so enie 0598994994 na waba abebisa nkoma yedie no bibia kyere wadwen efa ho asembe na betindi akọ kwan be na betindi akọ wo hwehwe wo mo a ene ne keka ho ni nyina betuma bisa ama yeyi wano ye sore nkoma we so a menka wo se beba beka asase ho asem ye next two land for nso no ebetena ase na yesin konwa technician no ye ho phone ho adwuma de ama bad ye nhya se wrap up ebi wuramu a ye befa ede ahyemti no pacho ye mfa ne a etwato emra ewo hanom na ye nsore ma nkoma edi ho nso emra I'm say Owoahene in fact yamishra ewo ne akwanya wo de amaye very important the year catchere atiefo ene nipa nyina ne say ye wo bibi efe no interest base ene ye wo bibi efe ne position right say asemba ipakro no asem na aba no obi wo ha ba bi ogina na ogina se ba bi a ogina na de panfo se twema mentwe ne ma akora ye den why ene na efe ni position but ADR no focus no interest
your interest ewa asɛm ni sɛn deɛ be ntikura na o ni nipa yi ɛtwe na ɛno mom na ebu ama nipa ntam etimi yɛ den ɛka bom right sɛ asɛm bi aba na sɛ yɛ asɛm ne nipa na yɛ wo ne opɛ sɛ wo nsa kan ko ade a ɛho hia sɛ yɛtimi gyae ma nneɛma bi yɛ de ka na ebu ama nyamesom ne nyameyɛ etimi yɛ den ɛkom right ɛnti me summarizing niema anase medi niema make us Adea ono eye bebre madika kan say ye wo negotiation ye wo mediation ye wo other way a ye betimi aka ho asem but ene but pastor obe home so kakra heya mana ye nkwa homa no hello good morning sir eba jo de ne ba bia o kasafi amen obe ni ma yenti o ye da ase na AGR me say because composition ye wan begin no man chiri the composition of AGR na omono ye twa muka na say ye twa muka ye na me say ku aha ye da se bebre also person who composition 0598994994 0598994994 oh friend now so question be a we bisa ansa na yewura no ho asore ene anope nti no ne de no ne question obetin de aka wo wrap up no na afa ya oh okay and ye ka se person composition Adea no maka se alternative dispute resolution alternative akwan ahodo akwan foforo a betimi e de solve issue a enko court ene ho asem e na yeka ye ka se composition a eye nipa no mienu na asem na ba wo ntam no e na omo ka omo asem mediator no ana se Adea practitioner no wo ho se facilitator wo ho eye ndi efe no assisted mediation and assisted negotiation mumie na mo ka ma asem mumie no na mo de mo nti ase ebe ka ma asem nti enye ho na bidi ne legal way nti nye lawyers na igina mu e ka obi in fact obi akra mfa lawyer nti no maybe no bisa composition about the ADR practitioners no be am ho no mo wo say be am mo so mo form panel say be ADR for be anipa num sia na atena say ba ku ipa ba ko peye wo ba ku anase joint nti eno kra no nipa mienu no mo wa asem no eno mbe pene so say be me pese nipa ba ko pe we na kama asem na bia me ni misanya ako ene ye ntena munya den enye nti composition no eye ba ko se me ka say eye nipa na asem na ba no na asem nti ono na decide se na enye the second part no akatu asem okay good morning me nko na for Owoahene all right Clinton my ente wa no pay you question can maybe say na penyi na me wa chechire mu na me hu ni say Adea no sa ko ese legal court and September wa chechire mama en say intermediary bi na edi ni pami no entemu asem aboy ebi ye ni beda sepa of say mene no bia no what this are chechire eba man panyifo eba chechire ma ti ase na be ya ase ndi ba ile hu ba bia e de ya asem befa right here HLP metia akua sempa yesia ene o nyina ejo so ye da ase bebre in the chief ye monitor for na ye sorry yeah enti obi a ye court connected ebia nche obeti say ye nyina ye bia ya connected to magistrate court in fact ye hu in fact enche kra ana any other court in fact we say ye do so nti o person mo share amount we o court connected there aya na aban amount allowances nti wo de ne de court no na cases a obedi no na omo wo de uwia wo de settlement agreement ne beko na afi omo amount allowances ba no so nim se Ghana de bia ye we bi wo ha be mire bi na ma de na men ka ho ase ba say individual dia wan kasa dia se ne ye kan me di kan no nipa na omo issue wo mu no e na bia wo ka se ye settle issue we a e bia sika we ana de we and a bit in the settle the issue. That's it. Mr. Nyako, my intunes of finally what's me try to finally, Niame can say, and ne ya can't Adea Wansam. Niam Pesa me catch a tea4 and say, Adea, enye Adea, ubi na attend a court to be wo baby. Say individual, say me dear Sam. A Adea.
ɛyɛ emra kwan so ye mmerɛ mu no sɛ ɔman no 1993 ɛna ɔmode hyɛ mmerɛ mu sɛ ye di asɛm wɔ court ɛno akyi no judge nankasa no ɔno ne nyansan mu no obetumi afrɛ asɛm no privately na wadi asɛm no sɛ be a ɛmɛyɛ badwam sɛ bia obi begu ne ho fini ade na saa mmara no ɛma kwan fi 1993 na 2010 ɛna Supreme Court ɛhwɛ cases a apile ɛwɔ court no ka sɛ daabi ɛwɔ sɛ yɛfa kwan bi so ne yɛnya aboafoɔ ɛma nsɛm a apile ɛwɔ yɛ court no yɛtumi edibi ɛma wɔ mo na ɔmudi saa nsɛm no ɛna kɔfa private ne court connected Adea ɛbae ɛninti no Adea no emreta akyiri nti sɛ obi wɔ hɔ na wɔ haw na ɔde ba Adea ma na nyɛ na adwen sɛ mesremeka ahemfie die ne bi na mmom we no de ɛyɛ mmra ɛda ho kwan a yɛfa so ɛyɛ den ɛka asɛm no ɛma asumdwie ɛba sɛ yɛka na asumdwie no amma other alternatives ɛwɔ hɔ nti medase yenso yɛda ase bebre abusuafo na kyerɛ sɛ ɛnɛ aha na yɛde yɛn nkɔmɔ no de edi kan besi ɛnso ha da foforɔ yɛbɛsan afrɛ yɛwuranom na wɔn aba ama yɛdi nkɔmɔ wenti na adeɛ kye anopa bi a yɛka sɛ fa afidie no to Sompa 90.7 sanse aha no yɛka nsɛm a ɛma abrabɔ kɔ so yɛka nsɛm a ɛde mpuntuo ba yɛka nsɛm a ɛde asondwe ba yɛwura Joseph Nyako ɔyɛ shep coordinator Ghana Education Service Nkoranza North ɛna ɔsan yɛ ADR practitioner ɛna Pastor Victor Owusu ɛyɛ ADR consultant wɔn ba ma yɛ kasafa alternative dispute resolution ADR ɛho hanom na yɛne wɔn ewie yɛdan yɛ ho aba yɛba pɛ na kyerɛ sɛ yɛwura nkɔmɔ etwatoɔ yɛba bɛka asase ho asɛm yɛne municipal stud land officer ɛba bɛtoa nkɔmɔ no so ɛde afiri ha yɛda mo nyinaa ase bebree sɛ mo yɛ aso na mutie yɛn ɛnɛ anɔpɛ yɛba sisi a Jina brani na samre ya utumi ne mrantie si akan mo mutete goidie na ya sempa na minim se onipa betumi awo ahoden wa bra woni apomoden na se wanya daje ampre wa pomuden a wo besai bre ana osika de apre apomoden ye nananom antwe anyare ansa na wo ye won ho aduro wo mo nonom hahama ade siesie wo mapomoden enti enei entwe anyare ansa na wa ye wo ho aduro nonom gateway mixture na fa pre wa pomuden se eba no wo general well-being Gateway mixture eya opono kwan de ma wa pomuden Gateway mixture ya bibidro kroji a ya nom de siesie ye nipadua enya ma opemfo obatan a oma ne banofo ene akwala ondi 12 years Gateway mixture eya 3A Herbal Center Nupa Nibia at phone fresh 0546 107 107 It is a see apame from eja na sa brantie ene e frɛ me eja brantie FDA agye dwede nkrato ya tum Question way, wow, be no, Pejansa, 3 points.
Manenko good. Travel and tour company ben na wagana ha. O ka no kra no agin hudi enti. Ewiase o man bia wade wo koso no. Otumi betena TV ni radio so. E ka ho price kra kire wo. Na nso anfeli. Sir. Hold on, I'm coming. Sa travel and tour company kro ya. Wo ka cho so apadwuma, accommodation, ene ho salary e wa brochira ma wo a. Obekọ sa pepepe. Say your school and na holiday na wo kro nso a. O te ne te me patcho me hunu. Hold on. Odoman for US, Canada, UK, France, Germany, Poland, Romania, Cyprus, Cuba, Malaysia, Indonesia, Australia, Dubai. Just say if you are saying on to me when you sika. And your last chance travel and tour. And your last chance travel and tour so ampa. Was higher ticketing and reservation simple cry. Mama bonus wo. Oh yeah. Kumasi Obuokom Junction, opposite Church of Christ Dano. No bani 360 pharmacy. For 0543 565 968. And Accra, Kiseman Junction, Game Panya Chimata Kwano so. For 0553 985 231. Ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese se wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi di afiri ho menim sabre baabi a wo ya wo temenka ena menim onipa bi a koko ha no ena menim baabi a koko no edi wakoduru anika samo hinta samo a sabre ya wo temenkan mede ma wo se edi no 3A co capsules ya koko master mesra wo tie na sha no nso babia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroyi ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu ofo mani nkyere efa fodwo ena afen so golden amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibiduro depo Mami adumei mesere wa beyi ni emesu anso aseme na ahia se fifiri gui anhwe ebi mpo bebobo enti sika kakra wo fa koye eho niema ani bebre se hwe ebi mpo sa go ka ni mo an yatekwa ne hene na buru sana se wo no ena me hunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da yo fi niema ni bi ka ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofiri yo nemum Atiko Home Stores eniema no bu afunti ena ma sika no to ne dodo mu Atiko Home Store omo niema efe dodo se ofa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker tabletop and deep freezer ice chest ya can come size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches kopem size bia wopeno na provisions fasa gari shito emo anwa local drinks minerals any energy drinks bia foreign drinks wine whiskey Irish cream vodka any dia keka ho washing powder any semene bia di dwade sande siniema shampoo papa efre brochi so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motor blue ya mo de bomochi spray ntos cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia kuani wudua no machine ya wo de be spray no ne bo f kra Atiko Home Store was 0243 629295 Atiko Home Store. Tano factory price. Ketios Marketing Agency. Wamo enede 5G drink. Till 5G. Onte 5G. Na so obi bisa me say 5G na den eno ye technology na nam say debi. Tie ni ye. Your green tea. That is the first G. Your grapes. That is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius saying 5. And the 5G na say no. A non-alcoholic. Ubia timinumbi. Your bakwa fan miso fruit drink. And afe bakwa so add the aperitivo. Nina you makwa fan Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu dome have you do abrosanumu why honey tuno. Dome have you do abrosanumu ho any tuno. Number ni 0246 270 221. 0246 270 221. So per 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Presto. Obu Nyesru 21st Clinic. And now Bojobo Ventures. Sompa FM.
Moma ye no do ye ho. Na o sika obedane agya. Nanso sika ye ka ho asɛm de enye ne awoda na agya ye ne awokɔgye na wayisu ne sesi a. Ye nyina ye de ye ni kyerɛ Bojebo Ventures na yakɔ akɔgye sika. No betumi aboa ye na ama yetumi ayo ye nneɛma nyina kama. Sɛ uyi sika o mobile money so ubi account ana we deposit e wo bank a ebi ni Nkoranza ha no. Ye Bojebo Ventures 0248089463. Na one Bojebo Ventures into anamo. Yebekwa ama no ne ka yede kwa dupre de ko nkrata yede ko last chance travel and tour. Womo wo adanse bebre womo track record e wo womo adwuma ye ho. Ubetimi ne ye na atu anamo. Ye okuma se ye wakra. Ubetimi afre 054365968 and 0553985231. Wone womo enkasa na ye do betu kwan jojo. Ama bibia aye kama. Mami a oda ya no ene na pamfo a one omo eye adwuma so ifa akonya so achia wo mo nyina na awla hosam ne se na wotwe atwam no ya nti asempa ne nyina ne se ye administrator na se regional officer ne mami atwa dani ehwe dan nti nyame adoma se ochina ada na wotwe da no ebe ekoso nti me fa akonya so na mama no hyede na yakase ye wo ho edie Emanunsuru kura Emanunsuru ye beta na chiama bibibia amanyakopon ahye ne ho ade ato na ni nya ono anu debi ye nyina ye beboa no na yetumi ayi ade ama no yo na it search ya mpanifo so a omo ehwe Nkoranza kurodua iso ane nananom nyina michechia obibia bidua meda ase na obisa se ye ka stool land eye de ade na ansa na ye beba stool land no so no pese me fa sima baako ana mienu bi ase last time a ye hia ye no na ye din komo efa kwan ya nipa ye fa so na ye di asase na asase a ye je no kwan be na ye betumi ho nkratasem ene ho akoniaba ano no eyade a na sabre no na ye de ho enkomo na ye se ka ni na wotwe ye besan atoa so na ye di nkomo ama amanfo atumi ahuni a ese na efata wo se omo eye na so mse ye ntumi enhia za na wotwe ye toa so no te su se
ase awrefie kakra abam nti sima ba ko ne mienu bi emfa so kakra de na ye ka no ne nyina ane se opa asase ato a nye se osori ya na obi ni namba bi se me wa asase na wa kwakotwe sika de ama no se me ko akoto asase de di kan de se Ghana mra enkyere se Ghana asase yeto Pacho say wo ka asase no aha anti ase yaka o me koto asase but Ghana asase yento ana yenton soso anti sika bia ohene anase obi biara ebejewo asase akodi ni nsem ode bema obia no eye nsa ana watu ama no say ya 1 billion cedis say ya 2 billion cedis sika bia wo betua bia eye nsa ana wo to ede ayede edi ama saa nipa no asase no wanton amfa ma ana wo so wankwa akoto eye han na wodi han wo saa na Ghana mra eka efa Ghana nsase ho jiri se next time bia no ye ba ma babia emra no ehye na ya project na onipa obi a wo hwe ye so no so betumi ayeden akan na ono so na ye betumi ahwe ne saa so anam se Ghana nsase yenton nti no se eye ojapade ababedu wunsem nti oji a ewo se wo hwe ne yie ne wo ho kwan a obefa so na ankoye se waje asase awie na o sha ase wo besi dan ya na obi fufuro so asamba se eye media ana se na omi aba se nipa na wode ma wo kura no o ne ho tumi se ewo se asase no wode ye den wode ma obi ohono ma onima asase no na so onim ho tumi se ode eye den ade ema anti ye kan ema ne se opa asase a to bu ase na ye nhwehwemu na wo ye no o ye nhwehwemu ama na akwakosi se asase na wo pe no nipa na wode ema me no eye ni dia na ya wo ye ama na akwakosi ya no ansa na obetua ho ka bi a na wa ye de na watua anase wakoto ho nsa fa na obekwa akoye sa nhwehwemu na sa nhwehwemu a ye ka ho asem no ye ka se students office ewo ho baby a wo bia okọ assembly ahodo no a ye wo office of administrator of students ewo ho obetumi akọ san hwehwemu no obetumi akọ lands commission ewo region bia obetumi ayeden akọ ho akọ ye fani se wo hwehwemu say nhihye ekoso say district ni nyina no lands commission offices omba bie eno ewo ho no but onya duru assembly ho nko ade a say lands commission na obekọ say students office na obekọ obeye san hwehwemu no na obehu abiom so physical planning department ya da bia ye kana town planning office ho no ho so okwa omo na ye nkrata ye ba site plan ne ho akoniama no omo na ye den edi enti wokọ ho na wo bisa omo a ombetumi ahwehwem ehun se asase we aye nipa simasise na ye ndia enti wokọ na woje firi nsem a oha obi anye den anyhow ebiom so ye kama no ekosi se wakọ ji asase na wie ana se ne bia ye ka no so makọ ji asase makoto asase no oji wie a enkyere se obetumi akwakosi dan wa na wati ubotom sika akwakoji asase no but enkyere se obetumi ayeden akwakosi dan wo so Ghana mra ekyere se obesi dan a ewo se onya tumi krata ekyere se asase na waje no ehun krata no eye pepepe aside that no so no ewo se o make sure se edan kro na wo pesa wo si no enu so no waye hu krata ama assembly na wo no watumi ayeden waje atum se dan na wo pesa wo si no enu ano no emfa oha obi anya den emfa ma na woche na nkwa obesi da awie na radio so TV so edan na ayeden adwiregu na akum nipa da bi okay ena ohwe nhihye so a ye wo area bia ene edan anase fie kura e wo se wotumi yeden wotumi si ne wo ho ba bi wo ho do ma ye ntumi ye ontumi wo sika ti se dia kura ontumi kosi abronsan e wo ho do ma na enye yie eye wa wo sika eye wa wasase but ontumi si ne wo ho ma na enye yie eye zonia aye mpanyimfo ahyehye se aha edan we ana wo se yesi ne ha ade we ana wo se ya no ha enti se waje asase na awie waye nhwehwemu na watua ho ka na waye bibia awie no enkyere se e wo se wo ye den okotua ofane sen okosi dan e wo se wo to obu ase na wonya tumi krata wanye ne sa omo wa site ho a ba ho se na mpanyimfo obeba ye baba be sesa mo nioma adan ya se
furnace produce permit na yɛde red paint no ade atwetwe say produce permit no enti na recaps kakra me pese ye at the last time ye share ye no na nkomo a ye di ye eno no eho me da say afi me ba wasam no so o say stool land I say what is stool land na ye ka stool land ni tintin ane ni tietia ne nyina ne say nananom nkonwa asase eno ano no stool land nananom nkonwa asase eno ana ye stool land right oko north a ye nananom omotena skin so sa skin na omote so no akonwa bi akonwa oba ye side ha se ya nananom omotena skin so ba omotena akonwa ankasa so enti asase biara eda akonwa bi ho a ohene bi ehwe so aye stool land okay enti no ande na ne sade a aden na yenya ana ye hia Office of the Administrator of Stool Lands. Yo, minda say first no Ghana nsase ni nyina say Old Land Commission although ana say Old Land Department ana hwe sa nsase nyina so but aduru ba bi mpanyifo ehun say e wo say yetumi ede nhihye ede ntotoye eto ho sene ebayi a akontabuo ane nsase ho nsem enkwa akoye office baako but ye bechichim sene be ya dia wo pe no obetumi akoho na akoye Ghana nsase last time me ba ye na me chire mu me ka say Ghana nsase no eya asase na ye ba akope o se asase da ho kakaraka sa no asase no esumpa but nchichemu ye den ewo mu ye wo asase a eye aban de ewo ho ye wo asase a eye individuals ankra de ewo ho ye wo asase a eye abusuan bi edia ewo ho ye wo asase a eye nananom de ewo ho don't forget aban asase abusuan asase nananom asase na se akonwa bi asase ebetumi abaye individual de ama na yeye because asase na se me ko na me koto nsa na ye de mame a ababa be nsem sa pepepe anti sa that point no that material moment na ababa ye me media no me ba so ati ase aha enti no se ni nyina no na she land department ase na mpanifo ho se da bi stool land na nanom de no e wo say yatumi epe office soronko bi a obetumi ahwe so se da be ye ho asem no e ho akontabuo no enkwa akoye ade bi a be ye tenten bi a esa ne se land department na nanom de aban de ni nyina omo a na ye den ahwe so enti omo chichie mu enti wo hwe 1992 constitution a ye nyina yenim se Ghana mra ye de abu oman a article 267 no wo hwe article 267 na clause 2 no I can say or say there shall be established the office of the administrator of stool lands which shall be responsible for I was say ye office bia and I say also ye bia obey responsible for office of the administrator of stool lands now ye nyoma I was say ye and say or say the establishment of stool lands account for each stool into which shall be paid all dues rent royalties sika bia ye bejeje I was say ye create account edima nananom nananom asase no I was say ye create office bia ono be hwe sa nananom nkonwa asase so eno na maye the create office of the administrator of stool lands na ye dwumadie titro a ewo ho no aya miensa se na na ewo eho no o se de kan se ye be create account ediama sa stools na ye so adwuma ye gege eto ewo eso no ye be create account ediama wo ana bi no so ewo ho bi no a kire se ye be gege eto ewo sa nsase ni nyina so na ye de ayeden because o create account o so o de sika ayeden ekotum enti o create account ni wi a na wa baba be gege eto ni nyina ana si no a kire se sa sika na wa gege de ato ho no ewo se otumi echiche ye be ba so okay enti office of the administrator of stool lands no aye asoya na so officer ya mpanyifo anase aban anase oman no nhihye mu ya kreti ato ho se ohwe nananom nkonwa asase so yo
Nti said we say actually me say ye ba no okra wo ka say wo kan rent ho asem. Nti ye ba no sika ye gege no nyina ne edin ahodo e de da so no rent, grand rent, property rate ne sa ne manema nso ye be na de da ntamu. Yo na o ka ground rent ne property rate ho asem. Aya na mpampie no amanfo ta e confuse ni mienu no. Ni nyina ye to aye edge. Right. Now the ewo ho ani say ye ka ground rent na. Ground rent no eno no eye near Office of the Administrator of Two Lands. Ye no. Eno ye asase to no. Right. Senya emra no e kire no article 267 no 2 no eko ABC no ye dwumadie etie no. Asase to no ene ne nia ye na saa to no a include ade biara oji asase se wo baba ye etuo bi a wotua wo so bia se oji na wo de ehyi bidi a bidi no beje ho to oji asase ade biara waji asase aye nananom asase so de beye bia na wo se Office of the Administrator of Two Lands ye ji ho to. Right. Enti wo hyi bidi a wo se ye den ye beje to. Enti moji asase no ho to na mosan age ade a adwuma nipa no ye ne so no ho to anase senate eno no eye ade baako ni nyina ye baako sa etuo na wotua no eye ade kura wo de eye na be kire ye etuo kura wo se ye den ye de eje wo ye wo can you do so ye nua no anase ye nananom a omo fa se ekopo no omo koye name yes omo tua to. Right. Anu na ye can you do so no because can you funny say adwuma na omo ye no wa asase so me ba jo so wa say aha ana omo amotu anwea nyina no e asase so enti asase a wo beje ade biara wo beye wa asase no so bia no e wo say ye den ye gi so ye gi to e wo now wo kan say property rate students for ye gi asase to ano na ye asase no ade bia wo ye wa asase no so bia wo say ye gi so to anu na ye de no. Now property rate no anu na ye ground rent no. Asase to no na ye ground rent. Now property rate no anu na ye fra no ntokua to. Right. Ana se afituo. Now eno no aye nia assemblies no age. Senya me de kan aka sanom se Office of the Administrator of Two Lands no then share assembly no ase. Right. Ya wo under the Ministry of Lands and Natural Resources. Aho na ye wo. Enti ye sika no a ye je no eye asase na waje. Na etuo na obetua no eye nioma miensa asase no ba bi eda. Dia wo de asase no eye. Ene asase no ne kese. Ana ebe kire sika to sika kura ana se sika dodo a oye den awo se otua. Enti eye asase no ho asem ana ye students for the ye ba ye ne wo ba ye den ye ba beka. Now assemblies no so ewo mra ewo ho a ekire se obi bia waje asase a wasi dan anase waye japade wo so mbato yentie ni ye dia no aya asase no ho asem na ye ka but assemblies no so no omo won hihye ye se obi bia wasi dan biara ana obesi dan so aje se wodi asase enti waje asase na wotua to no na wosi dan no wa asase no so a na assemblies so aye den ababeje no mo so ababeje property rate no enti se woji asase na se wonya nsi bibia wo so a na wonya nsi dan no wo so a property no eni ho na mom no asase to ne de afi bia e wo se otua eto no e ya afi bia obetua ground rent no aye asase to no but wonya si dan ne wie a na assembly so no so aye den abam no mo so aba se japade na waye no omo so ba beje ho to eno na ye afituo ana se ntokua to no property rate no enti nsusuye adem se asase to no aye asase no ana afituo no ana se property rate no eno no na ye japade na wode ana se waye awa asase no so enti enya office baako ana eje ye de students for ye asase ne de assemblies no ana eje japade na waye no but japade na wadi asase na ye no eno susu na be mai students for no kwan a omo betumi ede hu sika afibia wo se wo ye den right and the one that qualifies utia sa asase toyi yo
I say sanya na mekasam asa medikan eka ayibi se obi bia waje asase ewo Ghana ha bia ana abiom so ma men kana men sisudua se enye nananom asase nko na woji a wotua soto but nananom ye can land for adwumadie ho asem na ye kan se woji asase se eye vested land se eye state land se eye aban asase na wakwakwakwaje na awo won nsem a afi bia no lands commission for omatwere letter de abrewo na ye de obi le de ayeden e de aka ho enti afi bia woji aban asase a ana vested land biara afi bia otua to e wo ho se utie mi na waje aban asase na wure fi na wonya ntua ya ka hu se wo ka no e da so ye den e wo ho na e be kosoro enti utie mi sesei e wo se wo bomodin ase wo betu ho na mo na wakọ akwa enti aban asase susu a waje no susu wo ye den utua e ho eto yo enti ansa na yebe ba bia obekwa kotua no kora so no memisa se wo kan se ye afibia na etua wo san so kan se ade a waye na asase no so na bema mahunu sika nipa no betua enti no ye ni fixed rate da ho ana sika se na obi betua wa a particular land ho yo na rate no it differs and I say it varies se na me de kan e kan no se ade a waje asase no wo de ye ba bia asase no eda right ana de to so miensa asase no ne kase enti sa woje one plot ewo Nkoranza krodua we mu a sika obetua wo ho enti se obi a wote tachiman right ana se oti sunyan ana se oti Nkoranza because even Nkoranza ha kora no obi a waje one plot no babia asase ne da ne nia wode eye no se ye nyina yaje one plot a ebia dia wode ye no enye nia mesoso me de ye ebia me maje one plot me de si fia metim waje one plot what dey see commercial building ana se what dey ye adwuma ade mfaso kase ade yeden ade ebrewo right ayak for commercial obi so aje for industrial ana obi so aje ade ye filling station enti adikura wode age no it varies enti se de ye age won Nkoranza ha no anya no ana sonyane fo age anya no ana tachiman fo age anya no ana Kumase fo age enti area na se area na na ekire ani adikura wode ye wode eye enti ebia yenye real ewo ha enum kakra se ebia obi age asase won Nkoranza ha wode ye filling station obetua sen obi age asase won Nkoranza bia wasi ne fie na ote so obetua sen obi age asase bia wode ye adwuma bia ma na income kakra bia wa ye hotel bi ana bi kura o ye poultry farming ana o ye adwuma bi wo so a e ma na income kakra obetua sen yo na ye hwe ye rate no a rate no ya na brano bia na nsisaye eba ebam na 2020 ana nsisaye eba ye rate na ye de eye adwuma no emu na sisia meka say panifo so agusu a omo esan eye nhihye se omo betumi asan apejamu kakra esan se asase buo de ye koye nimu no na eye den na eko nanim sisia ye ka say na wo ka about filling station say bia ye won Nkoranza hai say ye wo Nkoranza hai na oje asase he bia be one plot ana say senia oji a wo pese wode eye filling station ana say commercial purpose ana for any other ayibia say oji asase sisia ye ka say e wo Nkoranza ha na wode eye for commercial use one ayibia no aye 400 Ghana cedis one plot one funny say per acre no yes na plot ba ku bia ye acre sen 4 plot ba ku bia ye acre 4 and right. One plot no aye 100 Ghana cedis right ewo Nkoranza ha se na me dey kan no me say area bia na say district bia ewo se ne a omo rate no etie because wo hwa ya rate na sunyane ene other areas no omo
ɛyɛ different ɔmo rate no ɛyɛ different ɛna ɔba all other districts so a ɛno so ɛyɛ different nti 400 na ɛyɛ acre no ɛno no ɛyɛ okɔ busunya busunya ɛyɛ district nti district no ɛna 1 acre no ɛyɛ 400 no na 1 plot no ɛyɛ but ɔba Nkoranza ase ya 1 acre no ɛyɛ 600 Ghana cedis 600 Ghana for commercial no right. sisi ya make say nti afi no kɔ awie na nsesanya bi ba ɛbɛyɛ den ɛbɛkɔ so nti 1 plot no ɛyɛ 150 Ghana cedis me da say ana sɛnea ɛtia so for yɛde esifie anase residential sɛ wadi 1 plot na wadi esi dan anase wasi fie a woti mu no sisi ya Nkoranza municipal ha say ɛyɛ 60 cedis 60 Ghana cedis but aside Nkoranza district no other areas no ano so ɛyɛ 50 Ghana cedis a sɛ ɔmo ɛba office anase yadwumayɛfo ɔmo ɛkɔ rounds bia no saa na ɔmo ɛyɛ den ɛgyegeɛ yɛ 60 cedis ɛwɔ kurom Nkoranza Nkoranza town no ana other areas sɛ ɛkɔ Nkwaben Ekropon ani other areas na outskirts no ono so 50 Ghana cedis ebi ana afiko ebi na nsesan bi amade nsesan bi amade ya na eno ana ebekọ so a yedi ewura afifufuro ne mu ba nsesan bi ba na yebeye den ebekọ nanim na yekọ nanim so a yebema atiefo so aso ate enti breben na yetua sa sikare na hefa na yesi yekotua no yo na bra yedi etua asase to no ene de every January na ya sha se yetua na ti se wakwaje dan no se wo ko han dan a medikan ka se asase yenton ana yenton soso enti wuji asase a ya asase a waje se ya han e de ama wo enti seni a woji dan a fa ne se wo ko han dan a otua ho ka no saa pepepe ana ground rent ana se asase to no ye den yetua no enti afi no nya sha ase a anse na ya dwumayefo na omo enenam ndi yemfa ne say dan ya wo de yemfa nto ho yi se me han dan no e bi adwu a me calculate a that means next year no the next year June na abawie nti say asase no so se me ton June a o ton June sa na no so ye calculate ye calculate year no ana sa pepepe sa na ye every year afi bia nti say waje asase this year ebia sese ye wo September enti utua oji asase this year na utua o rent this year anase this month mu a ye ra next year January ma ye nsan emefro se bra betua sika foforo because annual payment right enti aje se next year September esandu ho ansana wasan ye den wasan aba betua bi because what you say Matthias anti annual payment every year bia no was say otua anti enya rura afifufuro ni mu na but dodo na January to December ana omo je no bia December mo omo je no September ani owo no soso no ya hwe hyeye se na be ya omo dia no soso no ebetumi a follow in such a way say emfa confusion bi anya den emba na afi no so a na nipa no watua e dey every but Adea wo ho no say ende eno no he uwie no na he fa na yekotua sika no yeah na Adea ne say aye 60 Ghana cedis no enkire say enne ya aye 60 cedis say wo de ka 60 cedis na ye ba wo nchen ya e wo say utua 60 cedis ni nyina enne ya da bi na mo ye ne den enti sa ye de no enne say afi ya ni nyina e de ya den edi efri ho sene amede kan eka no o se meka no anya Nkoranza aha nkwa na ye adwuma enti me ka na me ka se district bia na se Ghana ha ba bia wo bia no ba bia ukọ assembly bia stool land your office eye den ewo ho se onim ba bia assembly no ewo a ukọ traditional council bia o metumi a kire wo ba bia stool lands for your office eye den ye ewo enti ye se wo ye dwumayefo a omo eko ti se Nkoranza krodua ne se ukọ tachiman ba bia ye develop already na omo sisi adan no ewo ho a ya fa dwumayefo a ye di omo atoto miami a omo enenam omo kọ afiefie mu a omo ye den ejiji asase right enti oba wo ho no mu a obeba receipt ekura no
o ne ID card fefefa e kire ba bia wo ye den wo free enti wo tue sika ma no a sika no enyira ye obaje na wa ma wo receipt maybe this question mimisa ansa na ya toa so wo hwe ye Nkoranza ha nsase e wo ha na ye nsase ne de wan bia enti na nkomo ayedi hwanom pa na omo ye target Nkoranza kura de me fa na se Nkoranza obi a waje asase wo Nkoranza bia ye target stool land yes stool land for nsase sa pepepe nananom kunwa asase most of land e wo Nkoranza ha nyina ana ye funny say Nkoranza nananom dia because you can state land and as a vested land nananom nkunwa asase a enam bribinti na aban ayeden age na ohwe so ade ama nananom eno no sa no vested lands commission for ana eye ho kratasem se obaje obatua eho bibia na ba state land eye aban asase a eye aban kasa age a ode ema amanfo nso so no di se Nkoranza ha state land a ewo ha ye betumi aka eye nsase a eda the major roads no ano and the major road bia efa kromu bia nsase a eda ano bia eye state land and ti say nipa no oti sa asase no so a obeye document say atuo na obetua ene ho nyina no lands commission omo na be determine amount every year bia obeye den obetua but apart from that no yahwe Nkoranza Krodu every 30 man ede eba wide junction so eba runabout ha efa runabout efa adwurakwan no so ede echo anuane funny say state land no nsase no 2+2+ na ede that ano no a ede twam kuro ni mu anuane state land no but the aka ni nyina enti stool land nti the ye kan nyina no ye den stool land ho asem na ye kan nti obi a waje asase wo Nkoranza Krodu ambia asem no efa no ho enti to ya ye kan obi ebetima ba say obi wo ho a ono de ontua bi or exempted nia ewo ho no say stool land no ana say mo a obi a otua etuo no aye say waje asase farm rent no omo amaje asase omo de ye efuo eho no na exemption no kakra ewo ho okay ye dia no enti say property rate a omo mra no e kire say oh e bia sa building we omo de omo ntua to building we omo de omo ntua to but ye de emra bia ni wa esi kwan say nipa kofi ana say ama eni kwan say wo ye den utua etuo no but eba omo je asase omo de ye efuo no a omo de edo no a eho no na exemption no kakra ewo ho na ne enti a exemption ewo ho ane se ne America no nse obi bia waje asase bia no sa asase no ababa bedi wunsem enti wo se afi bia otua to ewo asase no ho right now se asase no enya wodi a otua to a enye den enye ye enti ho na asem no ewo no enti asase bia waje a wato so nsa se wo krata se wo nin krata a obia nim se wato so nsa ababa ye wodia no sa asase na wo se afi bia wo ye den otua eso eto na mom asase a enya wodia de otua eto wo so a enye yie ana na me de omo te so omo de ye akuadwuma no e de ye mfato ho se wote abusuan asase so ti se yese kroma entua to but uye kuroba na woji asase na asase no ababa ye wodia dia na o se afi bia sa to we obetua but asase a wote so a wode ye afuo na eye abusua dia asase no sanse eye oye busuani ana wakwakwa sere na wama wo ba bi a oye de odo so na se mo de bi so kakra no sa asase no enya wodia enti utua etuo wo so a enye den enye ye esane se bre bia no adwene ne se enya wodia ne nti no ontumi entua etuo wo so ni nyina ne se ebre bia abusua no behia asase no omo betumi aye den omo betumi age enti se abusua no betumi age dia na ekire se enya wodia enti se woti asase no so na asase no enya wodia na abusua asase na odo so anase modede so dia muntua eto ewo sa asase no eso esane se enya wodia ayabusuani a woye ninti
ana ama wo saa tumi no akwanya no se odo abusua asase no na mom se wo ye abusuani na wodo abusua asase na asase na wodo no wa wo hwe ya asase no wone gye ho na wone abusua na ka ho asem na ye de ama wo se wa ye krata wo ho se wo nye krata wo ho na watu so nsa ama abusua na gye atom se efri na ekode asase no aya abusua de bataba bedi wo nsam a efri ene sabre na ekono awo se eto no wo ye den otua esane se asase no ababa be yahudia aya abusua de but esane se watu so nsa na ababa bedi wo nsam nti anya abusua ne de biom ababa yahudia enti wo betua to ewo ho se wo krata se wo ni krata aya dansidi a edie ewo asase no ho a kire se omo de asase na ye den e de ahye wo nsa enti se oye kuroba na wo do asase a ontua to oye kuroba na wo do asase a obetumi atua to ahon chichiri mo no na na me de ama wo ye beba be hwe ba bi esika no be call bad question obi bisa wo say obi betumi atua eto no for 5 years in advance obi betumi atua ena obisa say a plot of land and so a unti unye bibia wo so a dansi so no obetua ho to ama students yo mini a obisa question de wo ho ani say opese otua na nsen ya yekohia wo nhyiemu yene mpanifo ekohia ye na sa asem we eba pa ma na ekoye debate kesi right first no o say yaji a ese obi o ho especially omo a mo ni ha no ye nuano mo wa kwantuom opese otua 5 years 6 years ade eto ho but eto na ye je no branu bia ya na nsisan bi eyeden ebam enti ka no obetumi atua na watua na eyeden enti se ntumu bi ba na enye den enka no but dan say ya nto obetumi atua bia 2 years 3 years but ne ewo ho ne se e say ma atiefo ati ase ne se 5 years na opese wotua ye ni problem but se nsisan ye bi eba etuo ne tua ni mu a e say balance no odi ye den odi ebeka I didn't yeah I said because say wo dia na otua no every year bia so what you say enti pa ye be ma wotua 2 years ye check ye nyoma no a 3 years ye be ma nsesan ye bia ye den aba ye be ye review enti 3 years no ye be ye 3 years no but obese wotua ma ne bro time a ye be ye review no a eno na ye ma wate ase se ye be ye review mfie be ye miensa anase enumachi enti sa review no eba de ebeka ho no e wo se wo ye den wo de beka ho eye nti ase wo ti ase de ayebeje wo nti ase de a na ye nje ba no se obi beka se eba na sa de na ye ya sisie kakro san se 5 years ne nya nuru ye watua ba mo di sika no aye adwuma enti no in this case no obi beka se te se bia obi ton cement na makọ na cement na asem kan ye 1 cedi matua 1 cedi ne de ato se akire meba abeje se o chena ye to cement ma ense matua 1 cedi nti me kwa on tomo enti se omo ton cement ne kura no se o to wia no ama o time a wo se o ba na o ye de no ba fa free o onim ne ntira eye ni o ba ko no because e wo ho a ontumi nkofa fufuro mfa ma ye de emfa ma ba go wo mu se e bia o de osika no eye adwuma ne de nanso no se ye tuma o se affect no affect onu akasa because obi odi ma wo no odi ma obi 1 cedi a na tama wo baba be fa no na ekọ 5 cedi na wo baba be ji no 1 cedi a o se wa boka enti no ade a na me kire wo se ye de no ye wo enti ase ye wo period a fast ni de obetumi atua 10 years ye ni problem bia na ye age but se no ye wo se sense review no ewo ho no nti no ye no ebeka ama wate wo ho ase se review ebeba mfie dodo we achi enti se review no eba ni aka no e wo se wo de top up ye den wo ti ase dia na watua wo nti ase soso a na mfie dodo aka ye ba ye review no na watua na eno ano no meda ase bebre quickly seska ya ye ka ho asem nyina yetu ye ko hen ye bre no enche ye be sorry question no ba ko bi ekab no se oji asase na wonye bibia wo so se na mediki aka na se oji asase bia waje bia no ye de ho krata e de ahye wo nsa na waje atum se ayahudi bia awase afi bia o ye den otu ato o hwe sa krata we ya
ekura mi ya o say eye allocation form ana allocation note a obi bia waje asase bia no ye de ma wo ana kire say waje asase o to hwe number 1 no a ade bi e wo so number 1 no o se sen number 1 no o say that the allotee aye wo a ye de asase ni ma wo no pay ground rent involved anti e wo so ana nyoma e wo sa krata we so no ye mo bebre ya adwenya ma so wo ji asase na asase a wo waje a wo twa asase to no se ochina anase mfie mienu achi anase afie achi anase sa afi no mukura no a se wo ye wadwen se asase no mempa biom me de kwakoma kwadwo na maje sika bia fi no ho na me de me krata na de ama no a sa asase no hini kura na wo de ma wo no e wo so kobo na amane ansa e wo sa krata we so but ye mu bebre ye adwen e fa ema so me da se ye bre no nti ye nhwe sika no ye tua e ko hen yo sika na ye tua no ye tua sika no a se ne ana me de kan e kan e ho asem no ye hwe constitution no ma right e wo e ho ba bia sika no ye tua ye de echo number 1 sika ye tua no insise ye ne se ana emra no se office no enti 10% 10% anti oji asase no a se me de yimi nua na question na maba we no so no asase no emfa ho se waje na wonya hwe wo so yenya de asase no nya hye wo so ya ye krata nko ade a wo se afi bia wo ye den otua to no ebo asase no ho man e de ema wo na sika ye tua no 10% ana office no maintaining retaining as administrative charges anti ye tua sika na nyina awia ye mpanifo o mo so nko ana atimi ye calculation no no wa hwe se o so mo 10% ade eto ho no mo de ebo adwuma no ho ebra now 10% na wate no aka 90% aha no ya confusion ni pa bebre 90% no ya fa no say aye 100% e ba so wate ase ya te 10% na wie 10% na ya te no ya fa 90 no say aye 100% enti afi na yesan baba chiche biom enti ye ba chiche dia emra no say yemfa 55% of that 100% aye 90 na ya fa no say 100 no yemfa 55 no emfa ma assembly kro no a asase no ewo ho a ye gi ho to no anti 55% of the 90% aye no say 100 no ye the 55% aye den e de ma assembly no anti ye Nkoranza South ha say ya municipal assembly Nkoranza South ebeji 55% of usika na wa ye den otua no na ye 55 no every 100 ni mu a na ababeka aye 90 and ya fa say 100 sa pepe ana ya ti 55 e de free enti ye ti 55 free mu de na aka 45 anu na ha calculation na me say ya to de bia ya e confusion ni pa bebre 55 na wa ti every 100 ni mu no e say aka 45 emra no say yemfa 20% of that 45 no emfama traditional authority aye traditional council no right e pa to what you say now ya the 20% no emma traditional council na traditional authority ne dia na aka say aka 25% 25 no stool anase akonwia no a na saase a wokoji ye no nti e fa ne say Nkoranza ha e bia benkum akonwia asase nifa akonwia asase anase kukufu akonwia asase ana waje a 25% na aka no e wo say yede emma kukufu akonwia no na yede ma kukufu akonwia na yede fa traditional council na say traditional authority no so ene de ama wo esa ne say eye traditional authority ne na anim say kukufu akonwia no eye ohene asumasi na yeden na eda no na so no na ete so anya office ya students for ya nchiche sika office right enti ye jisika na wie na ye de go account mu na ekọ esoro ho na mpanifo ahihye enti abrɛ no do sika we disbursement we nyina na ebefiri soro ho na aba ebefiri ya region okay na aba enti every region no omo emfa sika no emfa emre traditional council anase emfa mre nananom anase omo emfa mre ye fa ne say assembly no I was say omo ankasa na atwere letter no ma de akọ for request say oh ye ba ba hwe ya futuo mu say account no
because already send them ye hia sika kakra de ayeden e de akwa kodi djuma anase ye hia ye sika no a ababedi mu ho no ye pe ye sika no na o ma twere letter na de akọ na mpanifo ato obobo ase na o ma fa benkum de nifa de kokofu de na ya check ni nyina na ya twere ho check na traditional council for ada na register ayeden wakọ na wakọ ji check no enti oba na no na be frɛ kokofufu e mumra musika aba bemkue musika aba na wafre omo na wadi ayeden na wadi amawo ndi ye be fa afre for no ye hana ye ba wa wrap up with the challenges na ye keka ho no nyina but just quickly before ye be fa afre for no memisa say we are 9 months into the year 2023 disbursement say na ye oh disbursement no ye ni period ye ka say ye disbursement sisia ye wo hoy emina nana matimi atena so aka say the whole of this year ye nkwaji sika no okay ye tena say amana ye den amana do so kakra ansa na yakwaje emia ebedru be ye June no omo atwere letter ye den akọ say ye baba beje sa na assemblies no so sa enti ye ni ayi say ebia bosomi mienu miensa bia o say ye disbursement because me de kan ka say nya ye na ye de sika do ye den e de bre won e wo say wo twere letter na wo de aba request say ye baba be ye den ye baba di sika enti say bibi nti na wo feel say oh ye de ye ho toye ye wo bibi kakra wo ho enti sika na enwo ho be ye 3-4 years na no so kakra ye ni problem especially ye wo akomua bi wo ho no man sase ne bi wo ho a manso da so enti saya nkonua sase na manso da so no ye adwuma wo so but adwuma na ye wo so no omo sika na wo se eba 25% no ye mfa ma won esa se manso na eda so ohene kura ote akonua so ase fane sa ahemfo no makoye miensa anamienu ese o fra hwan na wadi ama no okay enti sa manso no se sika na ye adwuma wo ho ba sika no enhye ye eda ho enti bre bi o mba siesie o masem awi a ebe ho se oh nipa sima sise na ye di na eden edi ade no no aba betena akonwa so no obetumi akọ na wa ye den sika na ewo ho nyina ye di na de ebe ye den ebe me da se bebre Ira Samuel nkomo ani ye di 0598994994 0598994994 me pa cho wo question bi a obetumi abisa efa AS2 land en chechiremu opani dia aman ene bibia ebia wa chirem na wonte ase enwie ope further explanation a 0598994994 na fe waba ede wonso wasembisa ana question ede aba ewudwumade so ade ache bia dwumade nie weni dwumade no fa etwato ayede ma na wotwi emone yefiada 0598994994 na waba nkomo a yedie so aba bebisa question ene yakasa de afa AS2 land ho sadia wo mu dwumade trends ase no ene to ewo ma ese wutua ene sika no so ejeje aba bia ekọ ene ne ekeka ho nyina nchechiremu bia ehia se ye chiremu no ya chire ewo ha enom ye hwe wonso wadwen ne ye chire adwen kakra no obetim de nyina aba 0598994994 good morning odeni baby okasafi hello mpacha odeni baby okasafi from danim kasafi be man yo eda asema yenti o but where the question doesn't be I boss say me na ko gi abusia sasi ma go through all the process and now I can intina say man so obi so ba don't get na so ba but o say fa na me obi amako gi obi ade fa na me dey asameko first one answer na ma hu mi na moto am so metu okay e ba cho ye da ase no dey ade be good morning. Good morning. Udeni baby akasafri na wasem ne saying. Me patcho even very come free Abrante Sport in Nkoranza. My yenti wa no pay. Me patcho en pesi me bisa me say. As I say, utia 5 years. Na say be 3 years go na say increase ba mo a. Omo di sa sika be kan ho no. Na say 3 years go na say decrease so ba o me balance me ana say den. Aha yo. Ya tene so there. Good morning. Good morning. Udeni baby akasafri. Number 2.4. Yankwe obapa. Bebe na we dey asida na medema we bi na
yɛnte nneɛma bi ase yɛtwea yɛ property rate na ɔmo san ba so ɔmo gye school land rate the question is yɛnte ɔmo ase because they didn't say yɛwie bibia nti no at that time we didn't pay nti yɛnam dwumadie yi and so bisa bia nka me person bisa no wagyina manam bisa ne nyina ma manya nte ase a ɔsɛ bitua na mo bi nti nyankopɔ enhyira mo na ɔnka mo ho meda yɛda ase bebree 0598 994 994 0598 994 994 or question efa stool land for dwumadie ho obitima bisa ma yayiwa no na ye fiada ye boy gya yakwa akwaje ya homa nti no ya na wahye no nso bra ye twense bi bebe no ne ano di kan no bisa se wakwaje stool lands ana bibi se asase bi te se de ye di ho nkomoi na se ekire no wahu se manso aba ho ehefa na omfa nko the di kan ene se babia ohene bi na di asase ne ma no aha na so oye krata no se ebia mpo a eye obi na waji odi kan ji asase no e na ope na nipa na ye transfer e di ama no a ohene bi na eye den esan ma no eye kunwa asase enti omomodin se ohene na osan ne krata no omfa enkoma no ana se onim ohene kro no a your office ewo ho obetumi aba na ne ewo mu bia no ye ne no ebeka na yatumi akire no kwan a oso ofa so but de won se ohene na ode asase no ama no amanso aba so no omomodin so obeye den obekọ ne nchen all right ena ne edi ho bi o se o ka se obi tua mfie mienu na mfie num na sa akire increment ba mo de balance na be ma na tua so na obisa se yete so nso mo be balance ni mi ma wonwie kura yente so aden yente so review no the time you be ko na nim ko asase bo ma famu me pato wati ase me da se twen answer good morning me ba ja odi ni ba bia kasafi Owoahene o pa bro beni o yo me da se papa ma yente we yo petem bi sa open me say o se o ni bi tie konya so na wato asase ama me se o se na da so bi na so bi owu na so kwa na fofo na baba no o se wa wato asase afro bi a wo na wu ya no so bi ano fa on ka ta abra na me he o ba no so sa be charge ano bi na de sa no ba yo ye da se pa no so de a o de ba ye anopai wote na asem no bia se ohene bia di asase ama wo na ohene no efiri mu na fufuru aba na se fa onkrata emfamra na wo de ba no so a charge so a charge wo charge dia na asase no azefa ne se nkrata no asem wo ho nti ordinary no any kwan so charge there be on charge wo me pacho what ya say because ono na say wa betina akonwa so nti asase bia ewo akonwa no ho ano owo akonwa no ho eye na sede se so obo ho ban nti se mbetena akonwa so a me wo ho kwan se me frɛ se obi bia ye konwa asase akodi ne ho bia no onfa krata anye den emfamra nti se wo de ba na krata no problem bi wo ho a na e kire se asase no wan fa kwa papa so na wonsa e kan ye ana se wan nye krata no enwie payem enti awose wo to obu ase na o kire wo kwan a obefa so obeye se na ebe ya obesan e di amawo nti yemfa ne de enye mfa nto ho genuinely no ebi o ye nkrata no nyina kama ya sign ni nyina nso esan se ohene foforo aba na wo de akonti no eja aya ne se wo de aba ohene nim dia pebibi kakra to so say ahemfie de ye nkono kwa so what you say but the purpose the impulse of the question no any say asase no yesan yeden yesan yesan jiu sika bi manu na me kire say there be eno de ense say basa there be na either say problem bi wo ho na ntumi enka say oh waje asase anya me na me de ma wo nipa wo de ma wo no oni ho biom me na maba enenti o kratan bibia edimu aye correct nanso me sa ton asase no e ama na se me sa ma wo fufuro ana me sa ma wo na wasantua ho ka bia ye nhye dan control direct say ye ton ama entimi nsi enti krata no problem wo ho de a na e wo se krata no na e kire se asase no ye nton ye fa se ye mfama wo enti wo so kire kwan a wo fa so a onyaye enti se wa ntumi ankire mama enti ase anya dwuma de a na waja abai de a
Enti say ekoba ne saa yemfa say in the event say bibia ye genuine. Bibia ye genuine dia. Say wo krata no ya sign ohene na sign physical planning department and planning for assign na traditional council o mahene assign bibia correct. Na say ye ka say ontua bibia ho no onye den. Ana me kire say entimi ensi nana nkasa medase yes on nkasa ye bre no nya ye be enti no bone tofa fama yetia wana yo benia de me eka ede aka ho ne say I was say 2020 na emra kasia bi ebaaye na sa amra na ebaaye no kane no ye wo emra bebre a ehwe Ghana nsase ho nsem so apart from the constitution, you know, you wambra ahodo bi a mo so ehwe Ghana fene nsase ho asem so but 2020 no na ya kan samra ne nyina abom ana ya ye ne baako ana ya fan the Land Act no 2020 at 1036 anti ohwe sa act na akire brepam ye besan ababiom efa kwan a ye fa so na ye de asase baako ye de manipa mienu ani eho akone aba no ano so eyade a eha adwen pa anti se obi de asase ama na osan fa akire na osan de koma nipa foforo a emra ye den etia gane no na punishment ni ho but ene a me no wo kasai punishment se court na ye hwehwem na ye hu se nipa na ode asase na ma wo emfa hu se nya nipa no tie okay se nya court na ye hu se me de asase ama wo me na me ye ohene me de asase ama wo na manso aba ho se kofi so aba se ye ne dia na mantumi anhwe ansiesi asem no ama somdwe ama na makopa fufuro de ama kofi ama somdwe ama na asem no kodu court na ye hu se na aba obetumi obedem me da say yemfansi da foforo ye besan aba bedin komo yewura Samuel Sobaka oye municipal stool land officer na efiada ye ne no betena ase etwen komo ye da na ase papa pane anopai adesua ne nchechiremu a ode abreye wenti na ade bi ache a eze sa ode afidie to sompa san za ha ye kan nsama ede mpuntuo eba ye kan nsama ma abraboko nanim munua be ma Owoahene Acheampong nie ye beda na ase na ye de asi na bere foforo mu no yes be san mpanimfo akasa na yase ama na kwanya na waba san say ye kan sa asesem de a ye nwie da ho nsem do so bebre enti Mr. Same ye da ase bebre okay all right enti na anopei ye beda DJ systematic as on de ye call Facebook no so MCR adwuma ni no ye afi ye da yewura Tachi Isaac nso ase papa se oboaye akua aboache wasempe tia eboa production no ebi nanaba ke fa boa bi yewura apam dada no a wo nyina eboa bi na anopei Owoahene metena adwamu a mede dwumade ebre wo ewo eha enom nti ba bia wa wote yenka ebia bomode a se woni ye ne ebetu anamon ewo afidie eso birthday messages ebi ewo hanom a ye pese ye ka ho asam ye de kire ye tiefo na afi ye nya kwan ekọ ye nim ewo ha entino moma ye nhye eno enso sa ene happy birthday emfa emano nyame nhire opa oma ne day wawoda nti ade bia do nsabe som no enye nhira ne be ye sane musuo nkwanhia de Awurade empamfiri so wawoda nti dodo na afro eye Mami Jo ana Mami Jo nyame enhira opa sanso ena ne ye opening posompa anom osan ye apostle ewo nasafo no mu enti apostle nyame nhira oma wadom wongosra enye kese titru se ne ye birthday na wo san so eye wo birthday no ene wo annual event a wudie ahia no Awurade mo papa onye okese omiweni oma wadom wongosra na obibia enye kama on this note no abusiafo ye de osom no aba wieye ha na ye do sie good morning.